Tala flava malo le soifua si mere whaafonga I telefo le radio Samoa. E momo atu me le Vaticano, o Cardinale Robert Prevost mai Chicago I Amerika re ua whiriwhiria e vea mapope o le Karesia Katoliko ina ua mautu iei le whaai unga Cardinale Siria Marserau tolu sefulu na whaatasia le Vaticano mo le saidia o le isi taitaifu o le Karesia. O Pope Leo XIV e pei ona o le asira fiai o taua I ripote le urua I pope le ua whiriwhiria mai Amerika. E ona suriva tausanga ora na soifua ma o taua e le CNN o le tele o na taimi sanga luei wha misionare Amerika I saute ma o se citizen o Amerika ma Peru. Talua nei sanga luei le ofisa le Vaticano ma o feta ua ina e le tau mate le aia wha wau fetu na inga sa whaia e pope Francisci. O tau whai wha o ane le wha malo mai taitai o le rarangi I a Pope Leo ma le wha naunga o le angaru rue wha tasi ma le tupu saa I mata upolo o au fia I le rarangi. O le pte foi se whamtaranga mai le presidente o Amerika Donald Trump e whapea o se whaaloalo mawalunga mō le atunu le whiriwhiria o Pope Leo. Mai Amerika wa maniane ia le malo tele o le whaititia la fonga tatongi mo le awinane o loa po import taxes I Amerika o loa e peo taavale mai Britania whapea nisi o a mea male alumini au noa mani tatongi wha o popo e tuina iai I lalo se manianga I le wā o Amerika ma le UK. O lea fōla sanga ua mawai sina mapusanga mo le tele o pisinisi le UK talu mai le amatanga o le tausanga. E le isainia se maria ngā loa ia e tūsa o lea tūranga, ma e le o telefoni whamataranga o whamatu mai e whainga māloa ia tunu e au iri ai lea marianga o sau noa le pārami o Britania o Sir Keir Starmer o lea marianga o se tūranga le rei tele ma ua pui ai ma ngā ruenga tangata Britania e meisei au onanga ngā o sita vale. Mai sa sai tūta tonu o vaenga wha upengaina Israelu o lātou wha malosia, le tapunia o aonga e tolu e whaangaio ia le ofisa o malo o whatasi mō tangata suru whaia Palestina I rei tu isa sae o Yerusalema le ua maua Israelu. Whaitau se lauta me te aonga Palestina na toi whaafo I o lātou ainga mai aonga I le vasanei ina ua nga ia tu iei wanga awia a Israelu. Wa sau noai maresui mai rea ofisa o malo o whatasi o General Philippe Lazzarini ua tau fia le whainga malo Israelu le avanoa ma le aia tatau wa whanau nei e aoa o inai ma ua lato tua ia I fo I Israelu I le rea amana ia o tūra whono whavau malo. O le maulava Israelu o le ofisa lea o malo o whatasi o lo o tumu I sui o le Hamas e ui o lo te te e pia iei le ofisa lea I ia whamtaranga. E me si dia mane lima se rau lima se fulu ta mei tia onga mai le ono I le se fulu lima tausanga na moli mawina le ave sea mai o se tasi o tangata whainga ruenga ia onga ia ma o se tūranga le manuia I le vaai le whanau. Whai mai le pūlenga Palestina o nei ngā yoinga uma Israelu o ia tatau le whanau e wha tatau ia o onga. Mai le Pasifika I Fiti, mo whate iere tō tele I le tala wa maliu se tasi o tamata alo la kapia le atunuu, sa ta alo I wharani le kalapua Castairs Olympic. E tolu se furu tausanga Josiah Raisuke mai Fiti wa ta ua le Radio New Zealand na sosoa le traina na ta vale se no whanga kolosi ma fiai. O le rua wherua tasi na awai atuai le kalapu lea a o se sui fo I o le awa Fiti na mānoi le pine siriva le Olimpeka I Paris I le tausanga taluai. Whaeroa wha mai senga mai le aula kapia le drua mo Josiah a mai se nisi I longa I le taalonga e sila fia siali ta alo. O wha o fo I wha mai senga malo whaanga le asosio taalonga Fiti ma le komite le Olimpeka I lona ainga o no le whaalawelawe o tura I mai ia ma whaafeta iai lona sao I le lakapia le tunuu. Ma le talamulimuli mai Papua New Guinea ma Australia, o le fuafuanga Australia whaafai ruenga tangata Papua New Guinea I lana vai ngā autau puipuinga, waaf waini so popolenga e peo na whaidua ele Australian Defence Force, e uia manatu nisi e tere le to mai lea mata upu o se fuafuanga le rei tere lea whainga. Wata ua le rei teo whawa malo New Zealand, o lo o fuafua nei le whatuna ingo se marienga fau le vāo tunu e lua, e awa ia nei tangata anu o Papua New Guinea I le vai ngā awa Australia. O le fina ngalo le ofisa siri o le asosi tau le puipuinga Australia le Australian Defence Force o Neil James e whaavaravarea rea fuafuanga pe a whai e reise a la fua e maua i e tangata Papua e anga i atu I au nanga nei ni sitiseni Australia.
Pai mai James, e lea te tawana whaatalitari le isi atunuu, I tangata mai isi atunuu e pui pui a lātou. Mai te tawana whai le reini whetuna inga I ai tu ai ngā mata upu whapea. E o idea, o ta ua fo I le ripoti se pinangalo se sui mai le Universitea Australia le banga tau pui puinga o Jennifer Parker, e whapea o se fuafuanga le leitele le nei, a wa e wawala lata le so tanga o Australia ma Papua, a e tuu rawa fo I le avanoe le tangata pewhia a wai. O lo iei le fuafuanga Australia e whaopopo le numero ana vanga au, I au sia le valu se fulu afe, a o le io o I le rua afe fa se fulu. Tala nara radio sa momo lau whaafonga mai le nei as Freile, manuia tele le whaunga le mai aso whaasoi fuia. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Mātau te whaia ni fo aro I le aso lava te whio mai ai I le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile. A wa wha taumolo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhali. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le tele o loa ese. O wha tau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I Mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Wala unoa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si Talanga. Radio Samoa. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Tasilima I Watolu Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea na ngalo atu o I lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai. Hangi mai se matangi e momoli atu ai. Samoa, Machalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Hoku alofai la Samoa, Machalasi. O aolelea, faasolo. La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe whaapewhea na ngalo atu o e a ita Samoa o le penina o le vasa pasifika Tangi mai se matangi
Ia, talofa lava, mahofa alofa atu fo'i le pa ia mbawalunga o le whaafonga tapua ia mai se fo'i o lau sila mai moa. I le nei vaenga o le au o ranga ma le tautua whaawau a le siufonga o Samoa, le radio Samoa, se fulu lima iwa tolu a moi au kilani. Tawalunga atuai o tātou tala o le Pasifika ma le lalolangi ma Australia. Pei ona tāpena mai eile tua fine ia Miriama Pomare, ia, tātou nofo tali i ai, ia sisi whaapoponga i le asunga fua o le vai a sofau. Tawalunga atuai fo'i ma le au nanga le ftelenga ia fonga mua, ia po le tofa fo'i a seu manu Francis Ioane, ile nei vai aso atoa, whamuimoe sa manuia lau tau maftanga, ia ma le tautua lea fo'i tamali, ia wa le whaafonga ta pua ia le tunu. Tātou wheloa i lumo le nuku ai le o tua o le nuku. Tātou wheloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Le anga le leio le tua o tele ai tala i manu. Ia ai titi mala. Awa. O le a lava singa e whea ngai mai tātou ma fuafuanga alualu ma mao le tangata. E le ai seisi e tū ma te te i le whina ngalo le tua. O tātou manatu, ma o tātou langona, ma tātou fuafuanga i mea whai. Wana o se foe whae e le tau. A o le tua, o ia na te whātaunu wina. Whātalo whai la i le lolo le tunu, whamalo, le langi mamama le soifua manuia, whamumoe sa manuia. Le ngā ea e o le oso le lai le tai au. Ia whapena fo'i ia le tūlanga. O lo o iai. Ia ngā ruenga mautou Faiva o leo ngā Gagaifo. I le nei fo i asfareile, tawalunga i eile tele o ngā ruenga a lea tunu. Ua misila o ba, i le whiawhile nei i et sila whia lau a whionga le li sa tini. Sa te taun o lunga o le baa o le tā o le wha. Io. Ai ui o lea, e lea whaina o lea o tātou toina nofo. Ia tonu e maua i se vaa tai au, e malanga ai. Ai. O le whaawhiloa i whaapitoa, ia o lau malo o auto masani ai, o le paanga tō tino a le a taua. Ia whaapea fo i le lo le whaafonga mai a le atunu i le porokalame. O oe ma le tūla whono, o le o se e mai ai i a le sā. O le whionga i le li i malu o le malo, ia ma o le sunga le li satini. O tūman vau siki asu. Pata lofa ma le whaalo, malo le soifua manuia. Ia, i le apa ma le whaalo ia. Whawhelo ia, tuma whatalo whaila u whiongo savea i nei tula le whiawhi whapea fu tātou o lesi whasara lau. Ia me fune ni lao e whawhelo e toile pi lasi o tātou tunu. O mea tātou whasara lau ngumere tātou porklame o e martu la fono au na pa ia le atua. E whapea fu i te mamtina māti tūtu me o tātou tunu o tātou pāna masani foi. Whawhelo ia tulo whatau wada ne whaftaile tō e ula vai na lolo wale tau. Ora nei e vano tātou toi mafuta ma whelo iai. Whaatino lau o nanga mora tātou tunu talofa lava. Ia, mahalo, le tausu e atupo where me le o iai ia le ata o lau whionga i le li satini. Po wa solo ma fonga bua seni. E ami o whale le iare. Ia, o avu wa ula. Ia, i lau sunga li maru le malo. Ia lela vatu abo. Ia vai. Anga le whalongo mai aere. Ia le nei. O le mesiri leo a mawa ia tu. Sulu le tino foi. I lau a whionga i le li satini. Whafteitele i le teimi ua whaava no mai. Ina ia mawhai foi o na whaawaule nei polo kalami. A wae fangu pe i le ngona o tangata. Matu i nā tuai foi le ava no i tangata. O le wana i loa o le a whaise mea wha le tonu foi lea. E toi no foi ma toi e mafau faule le. Ia, le nā tonu lava. Ia, ai o le tāu o le fangu. Ia, ina ia mawhai ei o na maua sisi musunga le lei. Ia, nā maila o whionga ma le tūlanga sai ai. Ia, le neiva ia so matiu te fo i e masani ai. Whaftai mo whafsilo o whionga sawe. Ia, tau fwina viele tua wa, koe ka wuman malanga le lau o whionga. Au le vaiaso e whai asi pisi o le vaiaso. Ia, e se fwoi anga fwoi o le vaiaso e le tele nisi fwo tanga manisi o vaenga o ngā luenga. Ia, e leo fwo uwhekau i male lolo wa o le tau.
vai la se pisi ni vai aso e lenga tala vai fufuanga fala inga foi ia o fufuanga foi lungo nga luenga ia ma le talina foi mana o le tata utinu o lo Faiva vala o mai ni se vai nga fi mana miele so son ia al fafta ile tu le utata utanu mai le se ia ni vai aso lo mo pele o la mal malo se o na le tu no fi sabe ma di la ia mai so le foi vai aso pisi la vai lenga tala to mutanga luenga a wa le pe o le vai aso le nei wa watu ele se ne fatanga fo le e ingo i ma pa kikinga e pa wale ro ka fango wanga sabia e a so sa kinga ai kona ai ka ma le ya so mele ya ele ya se ele ya se kai mi fo ele se fa va no mo na itina o le si le va enga wale weta wo va enga le ele va pela o la va ku fa kanga ga fu le kinga ai kakala ko mo fa kanga ka mai o nga mana tu o le si le va enga mi se la ma sautina ia po sa fu tama e fa i longa le la langi le taua ai o lo sa wai na tina sa o le ele se le upo muni ana o lo i te mi nei i fu le le tata o tenu o le si le va enga wa no le le fu nei e va tu fa fa tu nga le tata o tenu se Maria ave ia ngai weekend se isawa na di la se isawa se fa o ngadi ma wa va ngai ia ile tsa un tu tonu ai ale tsa un tu tonu ai me se lava ia tina mal fa na pita ole alo tu te mi mola ma to tiro voi te mi nei sabe ma va fonga le tu o fa si fa tu la ia o sawanga o fa le telefo le ni si sawanga la iti fu ia tu lo penga o se po o fa ia si ma volunga o sawanga o fo ia o lo fa ngai nai penga o lo fa ngai nai fo inisi o vaenga la vai fa o limai ele nga te tamai tina au tina fo i te mama le fana o lo a fio mai ainga pe la le pole nga le mtanga lenga ele nei fo weekend ia la wai te talo nei weekend ia sauring e weekend mai ni se fa la ve mi se sa wanga i tina fana ia pe fio fo ni tama o la tau fia fo le pot tau fia le ro ai fieni tina e ta o tole fa mai ma ni ia pe o langona na mana ye le ta fang pe ma la pata i le tunu ave ia le nei a susa ia e fa ali de lo fa fo tina mo le tulanga o le fa sao le la to wa so fa pito ia mai se o le e pula mai le fa na mata le fana o le mtuale ya toa se nga no le lotu wa pe ya o le sautina tai pe ya le sau o tamiti e fai por kalambe e fai tau lotu tamiti malato pespesenga ya ai mai lo le fale e fir ko nga i ai wa fo kinga le kinga se pupo wa konge si mana tua e o le sile va nga te tauna sile mamao ye le tunu a wa e ro pomonia e iai mafuanga wala iona tutupu ia vesinga nei masawanga i tonu ainga o kere ka uni se mafuanga wa isfa pese e o le lava fo long sa ia kinga le ai e iai mafuanga pio vanga tau se leni o sire vaenga o lo afia ile atunu u te mine a o le lava le faso o na vele ama vaenga o no afia ia le file mo se ainga mo o ina vevesi ai mo o isawanga yo isi vaenga o lo iai ia o le vala vai o matua ma fana o le uska yo kamaiki ia o le si vaenga o fesi malosi la pa malosi ia po le fuala o fasaina le vau ngali ia o iai fo le vau ngali la vai ai lunga la vai le fa mauni pita wa vea le ama vaenga o te tala ile faitoa isawanga tonu ainga o le si le vaenga e vatu fa faitoa ngai mtanga luenga ai le yo o le ainga yo ngonga nei te tauna sa ili sef sosoani ma di la ala sa fa tuanga wa o so ia fa pende i ma sa di na foi na inu fa tasil te mamle tina pa ki ala u ka wa misa ia la ia le ma o tu inisi tu langa fo le matu ia e tatu te le mana o mia ia so fa pitoa fa pende mo le sira fia o le a toi le o le se lau ma le sfun ma le tasi tau sanga i le tala fa solpito talu ona fa vai mai le aso fa pito o tina mai le afi se lau sfun ma le tasi sfun ma le fa
Yo. Lona winga la, wa umi tele le tala fasolo pito, o le lei aso fa pito mo tina. E tau na tātou toi mawhau mo toi tō manatu ai. Ia, malisi nā mea, e mā ale tino tina. Ia, mā dina. Si kama i mea e hawhia, ia i le wha aironga e lunga ma meo tūlanga wha pēna. Ia, ma tī ngā no fie, ia le tino le tina. Ia, ai, ia o ta ua na o le fautua, ai maise o le tūla whano o tātou tala pui ai. E a wakua le faukuanga. Ai a o lo e le tali e nil fautuanga, e wala o mai leo a waruaku. Ia so mai la usoi. E no o le pumongia. O ke le kua se avango. Le anga e te tau o na motusia ia le to inga whawhita au li leo lo tupu tono a inga. Manatua e iai le manatua la tunu soli. E maanga ia singa pusa le whaamanga ko ila sautina. Ia. O la wafau kuanga ngawa. E leo le ava malo si le tali le fia i se ainga. Ia la whakaula la pusa ke ingu ala fia i kamiki. O le sile vaenga o lo tele ni si o whawhita au le ainga. O le mātou tilo tilo. Mai tala, mai la vai wha maunga le atunu uma le malo fo ia mai la tau poto. A whai e le ai se fi le mu se ai. E ke le ia o le avangua. E wha a wawai i au ngā tupulanga. Pe a whai e le ai se fofo e ma whai ona whai. Moni. E le ma whai ona tala noa ma wha pia mai ka mai ki a mea la ia kouska i whai de mele. A o le vai aku ka mai ki aso umala vai o le soifuanga. E fasi altina, e fasi fo i le whanau, o lo malosi fo i le ava malosi, ma le whalau whasahina. O le tele la whanau le o lo a whaine le tū la fono. O i la tau e te tupu mai a inga ia. Ia, e iai fo i la mai si whanau, po le ale le lei o te tono le a inga. Pei tai, o ka meki na ia, o le a afianga mai a la tau woma nisi o la tau o la tau ta whawhatas. O le vaenga lea, e iei le kaimi, ka whawhainga, fo i e whawhitau. A whawhitau li lawa i olo tupu i tono ai. E te lele a manoa e mawhai ona fo i e whawhitau li. Mana tua whaila. Mo iei fufuanga le mtanga luenga leo 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 umona whata atia mo o pasi e le malo. E le mawhai iei fo i e iei le a manoa. I e li imata mai ta i le mtanga luenga. E le mo li ai se tasi i whaamasinonga. Ai mawhai ona whaia nisi o whaatonunga lalo lutu la fono. Mo se ainga o le tala whata i ta. O le tele lava sa o vaenga sa iei vai taimia. Kupu lor whawhika uli le wālunga ni o atunu tanga luenga leo leo. Loka lo markanga kalenga masalomia le sa tupu al whawhita au. Mo lier whamsinonga. Peita, wa iei le vaenga le ta o le police safety ora le ufa ngaine le taimile nei. O whaisi le vana whaongaine peita. O le umana tue fitu nai. Wa le vaenga sa inga o le lima so o le marosi. Peitai, o le ua o atu li se fulu aso. E mawhai o na iei se whaatonunga le mtanga luenga leo leo. Tala whataitai a atu mtanga luenga leo leo. Tala noa i le whanau, tala noa i le ainga mai loa ai. Sa iei le misa. Sa ve vesi le ainga. E mawhai na whapea mariki ngā atu lo whafonga sa mo le ngana la whangai. Ngā pōa u e lo kōrua. Peitai, e le ai ni whaamau ninga i ona fōlinga o iei ni manuanga. Ai whapea marika malo, o ke leipoa, o ia nganga ngofoku ia. So fwile le ua, o whalifete na inga. O na whai lea mtanga luenga leo leo, le whai unga le taimi lava lea, o le a whaate te alunu ngāri i pe wha ese fwile le. Mōni na yaso, fua i leo ngaonga o whawhita uli. E ma whai i lalo le tūla fono. O na watu le lusufu mar whai tūla ia ese ai le tamā, o le tina mai le whale. E le ma whai, o na toe fiso ta i mai se i longa e uma le lusu mal whai tū la lea, mai e ono o atu, i le se fulu aso. O le vaenga la leo ua whai ele mtanga luenga leo leo, ina ia tu ua vanoa i pāti uma i e tōrua, koe ki maka leo penga ma koe mawhau. O le hase mea wakupu maku ia, wakupu ono o i le tūlanga. O le hafo i sisi vaenga me whaina toi fo i ai. Ai mana tua whaila. E rero kāse siri kei mine asa ve mara whaafonga le tunu. E tu watu le avanoa. Ai ai la mōna i ainga. O i ainga la nei. E le ma whai o oe le wa wakwere pe pale ka o le police safety ora. O le a e alu ese i mara whale. Ia, mō si tā le whatita, mō le lua aso. O le lua aso lea, e le ma whai ei ona e fiso o ta i mai lo to lua.
po o lau whanau, po i lātou o lo i lalo le pe whaspepa lea, o lo pui lalo le whaspepa lea, e le mwhainga e text, e le mwhainga e vili, e le mwhainga e alu lungo le messenger, e le mwhainga awe sau whai au fwile le e kāma i lungo o le Facebook i lo to rua po o lau whanau. E le mawhai foi, ona e tala noe se o lo a inga po au, se e lako e whai lo kōru, mala whanga o lo ke whikano, e le mwhainga lea, o le taimi e mau ai, o lo e solia tu la whono mai a inga nei. O le taimi fo i lalena, wa e kūro i lumar whamsingo. E ta umai ai, le te le o le avanoa, le watu le mtanga luenga leo. E mawhai ai e a inga, ona toi swa lau pule, e matau wha le leia, ni vevesi to tonu a inga. Ia a ele i o no o se vaenga pito silo no. E o lor whamsinonga. Ia, mo i e lor vaenga, fo le wono fo vava ia po bail conditions. Whailasi ke le, awai o lor whamsinonga. E te tilo i se vaenga o le tausanga, i le ova kumarikausanga, o whaakari kalia kakoa, whamsinonga, se i o le teimi ea, e whina o wina i tutu. E se lale ke le o le awhianga lea. Na i leo le vaenga leo no tau whanutanga luenga leo e whaatino ina. Mōre saunga le mōla inga. Ai a whai. E o atu lumtanga luenga leo mawa ai o lo i aini manu anga ia i la tau na awhia. E whaila susu enga lumtanga luenga leo. Mai te le avano i ono mō li ai. Le sa whaatino ina le so ni ngā tūla whanu. E iaile si vaenga e tā ua le hot file. Po le whaila o le vevela o le wingo le whamatalanga. A whai o atu lumtanga luenga leo i lola po lo mauka. Ua sola le tamā por tina. A o le sa yeisa na whao ngā lima sa whai ele ainga. Ma yen manuanga. Ona tā pena leo le whaila lea. Ai sa ili lo mtanga luenga. Le la ta ue le hot fire. Por whaida vevela foi le E lai vale whaila le Jamie Uma su er kanga karia. Se i longa la vai mou. Ona whatu a mōria luna e no tanga tale. O la ula whautuanga le atu ufa monmole. Sila to toa ia a fianga lo a inga le ngā te sauanga. A o sau o a fianga lo a inga ile tū la fomo. Awana i a via vaenga ia. Ma mea e le mawhaioina e tautala ma e whaailoa. Ni sa wanga o lo tutupu ia te oi tutonu o lo wahinga. A whai o lo tupu o la ufautuanga wha monmoli. O te tauna e sa ilise fisosan. E le wha peo sau lea lo whailo tu urua tu lau. Lei o le ngalu e ngāno whale ke whai a mō oe. Ma lau whanau. Ia e me se fo ile sa whatino ina so le ngā tū la fono. Si awa inga iki ke ma fau. Tu lo whafongo le tunu. O ila. E te tau le tātou atunu. O wakako ki ngofwa. A whaifo e te sila fiolo o a fia si siolo wa inga. Ia ua ki ngofo e yele la ngona whapea. E le spisingi si a. Kupe la ue whaila inga. La ua mākua le hai o la whautuanga. E te tau na e whaisanga luenga lofa. E vili na e mali potia. Ina mitanga luenga leuli. Mai e le ngata fōi la e le nā. A ua maua au whaatulanga mai ia se aso e whaatino ele whaamsinonga. E iai ia awala o suasani mwhaiona o na whailo e leo ia po le alu se counselling service, ia po le anger management, alcohol and substance abuse, e te tūla i ande i lumol whaamsinonga. A ua mai o na whaatino ia courses mai ia mataupu. Ia e tau suasani e tau whaamama a venga i le whaiunga e whaia ele whaamsino ia te oe. Ai, o le tāu o le tātala noi nei mea, o le lapta inga lava mo le atinu. The choice is yours. O lau whai unga ma lau whiriwhiringa o le nā ina ia te oe. Wa, o te mana tua aso ia au tala i titi. I tono le nu. I le matau pula leo e whapea. O lea a fia se solo a inga, le te nofo ai te lere, wala wina leo. A wala a o ina fasi e lisiri i lona to olua. Ea e tau whio so i atu, ai whai malita la lesi whin mai tu ai pese i ka pangi e mananga e whika kāna ai. Ale mea la ne nā, e le whetau i te tau o nā, tātou apa e pui fo le nā tangata. Ia ma o lo tiuta ma tāwhai o i loutu a oi. Longo leo mo le saunga le mo. Taua, e se le tau o le vaenga lea. O le pisingisia kako uma. E au uma i la tātou wa ia te tau ma le tātou pule. Pe a whai tātou te sila fia mai loa.
o lo iei nisi o sauaina. Ia ua o le alea ngar whai mai, ka lo whai si fingi o kakau vidi a leo leo, ia lea ua mari. E walo o tutupu, o le alea nga. Ai sa maua le vanoa e te whai e se ngaluenga sosoani, ai e te ri whai. La lau whatuanga i lea tunu ufa monmole. Vidi, e le tali e lo mafu whau. Le sauaina o alo mawhanau e pele nisi o ainga. O ngolo mai mai e talia lo mafau nisho la tu o ye le sasi o ye vai nga o le orto tele le o isa ve tu lo fa fonga le tu o lo afie nga se nga se lo mafau o no o skanga kai le ma sani ona ye fa ye winga peter nga se nga se lo mafau o no o lo na fo sa ili se fiso soani mo lo fa fita ai le tele ma tele se fa ina no afie to tele o le sifo i vaenga atonu e pea o le asa saunoanga i lau fionga le li manu. O le taimi o whainga me alofa. Awa le lava le whaaso le selendi. E fo i tina e sa i pea la tau tangi a lao fo le le. I le whanau le ise ai manutua e whaalangolango mai i le whanau i le tamao le ainga. E matu ise tupe o e whaatau po le asa me mo mai mo tina. Ia kasira ngā pisa. Le video go makamaka no mo Facebook. Ava kun be alo fallo ko o le toast a hikalo ko e fa ata la fo. A usi e vai ngolo be se ni se vai. Mana tu. Ia tailo yai a fa wole se me arofa. Se o ke fa fifu do ko do ponti dal fa. Tu lo fa fo kala tu. Ola ve fo i fa tu anga itina. Yo la ale me alo fa wa tu le fa na fa mo mole. Ka dia mar fa kai mai disi e do me alo fa long na ye la wala na fa ye le mer o le sile va nga sa ye mar fa fonga le tino o tele ai alo ma fa na o la tu fa ye ni se so linga tu la fondo ma tu ya o la le sur ku la fondo ka de pe fa o le ngoi o le fa sta kata o alo le va nga fo le wa ma tano fa ta winda le fa la fa saina sa ili e seling e sia o fa ya si ma mafa o le pressure le watu e matua. Tele loa alo mawhana uhuile le ua mana o mia e mākua kupe whaatino i nisi o vaenga. Ia le mauolo se ngaruenga. O ngō olo le vaenga le o le ngoi mo o toi nisi o soni ngātu lafano. O la ufautuanga tala noa i le whanau. O wala fosia ka maiti. A ua fo i tama se o ke fosia tina o la inga e sa ili nisi o kupe pe e whaingaruenga pe a whaere o lava le malosi le o lava fo i le whasoa. E iai awala iai fiso soani an matanga luenga ale malo e pa keki le iai le se leni o lo mau e urso nga kua ia le pressure fo le whanau wa o le sile vanga o lo vai ni matanga luenga o lo iai ni se o whaia ni se o sori ngā tū la fono ngoi kungu fo whainga luenga kare pe whale e sea kausa i nga leo se tupe wha malie ina i mana o ngā o la tu vai Maria la ta wo tele ia o le whainga o fia i le tama Ale fai al tina vai o le lava le faso el ne vai aso a le sta o tele ia le aso tina mari o le kaku e lengi mo le sel me le la fai ya se si te mi bo se tupe fai ese me te manda o sabia e kalia el tina io ai ke o fo pa fai e kalia el kinga fai mai fa penga ala ke kaulo o mau pusa me vai o ai ko sau ko ale o mo le pusa mai vai o mang o foi le kalongi fa mungi ai ale ingure pusa mo fa ka o mo ka pelo se le tawa vai avela fa mo lo vai ia fa ngalo ngalo isime si vai nga tawa le lo e te minde vai mara tu fo isave e no tawa te mo so o lo ia alo mafana o lo pa ua tu i vai ngo so linga tu la fon le o lava le maftanga ma matua o ye fo ia alo mafana o la tu fatino ina so linga tu la fon ia la tu paanga o sa waina o no lo o vai ngo lo o va ai lo tu puito no la tu waina mana ye o le famtalanga fo le o tatu ai ngo fale a ngo mo ia mo alo mafana ia ai tina o sa da hede io la sautina ai manga io le mo ka la baka ia o ila wali i la vale se u performer sa o le sa no awa o le talale na o tato fa na o me pu e hat me pu leu
a tātou mana na ola e ta lepe le ta mirusanga lea po o le li o lea. The cycle of life or the cycle that needed to be broken. Ia, o lono wingo i tātou i whaia whātaita inga le lei. Ia, a o mana ia fo le tā whāsoa. Ona o le aso tā ua o tina. Maisi awa li i lae ngofo mwhakakali me o lewe nga mawhau ni me lea ngai whaila soki ngā. A le wai whaiku, me man kingi. Pe kau ke masangi pe rau ke la kuano ka mai mo. Mo le vai nga tanga venga se vea. Ele faia fale uo, ele faia fale ainga. Au foi ke me se di makala o ke ro kanga i. E ka ko e alu mai lunga linga. Au ai se lo foia. Ia le ai foi ko do ma eu fara o mai bon ngadu o vai que tam si si le nge ke we vidi ma se fa la fia kwa do su o le ke ka o i le. Malo. Ia, tā se atu lisi ma tā upolo ia i lau lisi e tāwana wha mara marama ma wha ilo pēr i le atu do. Whaftai. O le vahenga leo o te le na lawe le ve le tātou utunu. I nisi o le whatino ino ngā luenga le mta ngā luenga leo. Le tā wafo i le le whaperitani o le resist po le obstruction Momua ia la tātala no le vaenga le resist po lo te ele i vaenga fo i le whatino ino mtanga luenga leo la tu tiuti. E ele teime o te mtanga luenga leo waloka ina oi. A e musa e mai au lima tu lor whafonga lea ku. E ku oi ka ko handcuffs fo i e pe te usta ia fo i lea. Ia whatonunga le mtanga luenga leo manatua. O le teimi la vai tala noa to i le imata meta i le mtanga luenga o leo ua loka ina oi po o saitia oi lalo le tūlafono. Lalo tula fono le fautua ina le tunu e te tau wā o na usta i al baenga le. E le teime tau whelu tātou tunu e kuli le kako usa o le kai media. A le upumonia o le kai misi sere kai media ka ukuli e lusa. La ufautuanga. Tu upe i le imata mai ta ilom tanga luenga e whaila lātou ngā luenga. Whaatino ngā luenga. Ai le teimi e mawhaiuna e tala noa ai. E toi wha mama lama le lam ka upkar whakaikai. Atuni mtanga luenga leo loka me oilo fale tu lolo whafonga le tunu. O mona e whamtala ine mtanga luenga leo beitai e leo i se mama e la e whai mai anu kanga luenga leo. Le i oile loku seisai e a mama o lau fautuanga. O we te whi nau i se awala ho le leo no tupu se whalavela lo wainga. Pa lau fautuanga o leo stai pe di mtamai te ilo mtanga luenga leo. O i le sela. Fai se whaatari tano anga masi yaki whaale lei. Wale upo moni sa weman whaafonga le tupu. O le tele i o mata upu whaapea o lo tutupu. E ratunu matanga luenga leo lo i ate. Oe fai se tau whaamtala, se tau tala no anga. Loka oi se vaenga. E oi i le official matanga luenga leo ma fai e ni susu e nga fo i le mwha mauti no ai. Va ai akuru mkanga luenga leo ia. E le sasi le iei. E koe whaako e se ali patamata e mtanga luenga leo. Mai te lelea pangu e koe o mai koe mui whaale lei mei oi leo la polo moka. Le kai mea ke e ngai fo lele mai kam whai e ke solo. Olo i ai vaa e ngore tū la fono. E avele malu si anga whare tū la fono e li matamata e mtanga luenga. La tau te whaatino ina i ngā luenga ma whaonga ina i se malu si anga. Ina ia tau fia i o e pe akam whai ke sola pe ke e kai miolo kai nei oi leo. O le sila le vaenga o lo to te le tātou tunu. O lave le vea i le tūlafono. I le vaenga le ka o le resist of arrest. Po le te e fu le whaatino. Pe a kunukanga luenga le lo. Lona lua. O le obstruct. Po o lo whaia leo. Whalavelapi. O lo whaia leo se ngai oinga. E whalavelapi le tanga luenga leo. Mai le whaatino ino la tu tiute. Vaenga momua. O whaia kungi se sol kakoa. O whaatuna i se sol tātou ainga. Ia o le usai sai kia o ilaro kula fongo le oloka ina o. Ai o soi fo sisi whaala medafi. E loka ala kanga kadia. Ai koe loka koe mo i lo whaala medafi. Mo e tele ia la o vaenga o lo afi e le tata o tinu. Ai mai se lava te mi o lo fai e kako paki. O fai si maa losi o sua aba fu le lo o tata o tinu. I le kei media. E ke fio koe kau whakura ngar kanga ka o ngā fu le na wha mamala mai vaenga o tula fono. Ele o yeisinga wa le pole sisi e mana o e tuli no sa o la fautuanga mo ila to o afia le vaenga le tu upel mtanga luenga le fa mo le fatino la tu tuti
ina ia one e la vei o kulafo nga ba kuno ka nga kuntanga lu nga le loka o la ku sa le pole o ka di ala ku e mo se la ku di sia so si fa ku la e kulanga le wi o lona winga fa mo mole lava pele on sa e iai va e ngor tu la fono e avela o faitionga avela o fasea e ki modi e ave sa utangin tanga lunga le lo famsino pe a fai a weilo o le sa ono fatino ina nga runga ai o ka ko ka fa e fosile maso a wai ono la vela ve ai o le tu la fono mai lo fa la vela ve malo te in tanga lunga le lo a o fatino ina la tu titi o vangane e se tau vangane o le si vaenga ya o vai te mine de faisi o ngo ni sio fa o nga li malo o tupu te mine nei serious assault ma previous assault for ilo ye te mine nei o to nga sa wanga le ma to nga so nga tu la fono le o to te li la to lo vai o lo ta tu ave fu de fa ma o no ni sio so nga tu la fono lo fa o nga ya penga o la o fa tu nga fa mon moli o we ku lo sa o pe o ingo o ilo wita na me se lava lungo awala road rage foi ai se ka ko ke lo ilo po ania penga o ani banga lo tono ta vale lua ka ko ke lo le lo po o nga le ka nga ka po ye se fo la fa sa ina fu le lo fa le nga ina fo ilo na ma fo fo na filfilinga o la fo tuanga fa sa li pokin ka nga lo nga le o kam foi fa ka ule ye tulo le la fa o kam foi fa ka ul fa vale o lis ka ka dunga la wala i fai tono ainga ono lo vai te minei o fai si to tele o tato soli ngā tū la fono lo a fia i ma wha manu a ina i to tele o lo wha ngā ina i a penga ma lo si te ro te o ia o le whautonga la tato tunu wa ai lo saunga le mu wa ai saunga le mu o lo ainga ai kiri i kari o le mtanga luenga leo leo lapa o le talina mo oi isi vaenga ia o talo tau ma dira fai si lo wā le tau le nei fiafi ia o le talo la vai ia mau le tātou tino usaunga le mu ona e fai si te leo tātou tāpalo la bevea a fai e ke si la fia le ola le ea mawhanawhana po le ea malulu o lau kawa le waka unga ave fai palanga e pua o ailu morki oka e ono a fia ia lo whawhaino lo sa a fai e le o le lei ia pa o le tāvale a fai e le ola umamoli o le tāvale whamon moli a ma fainga kolor fainga malanga molisi aso pe faka aki faka ngor suka se faka usisi aso fai mo murta vani vai ta ofi ta tu ta vale ave ka ko ka vale si aki fa le o le taule o ye o fai si lo wa le taule ma se o le awala ia ai le ye le va se la ngona o tanga tai o le mulu ngor ta to wala fa mon mo le ta to tunu le ta to wanga tu le weekend ia fai ya mar fa te te ngor ta to wala ngai fai si pisio le weekend ia fai fo si lo wa le tau so e mo so ngo lungo la wala te le leva no tupo ni se fa fita lungo la wala sabe ai le ngata fo la ile na auto si sila lungo i le highway po le motorway e fa mana tu bai lava e fa ilo lo tu wai sai i le taimi o le fa le tonu o le talo le tau mo le marosi ti mung a fai te sawa e ta ofia tu fa fu se i ta vale fa to atu ma ina le wa se e tu ya ma lo so na fo la te va ya i lungo o le awala o lo ya mai keep a fair a safe distance totally o le tua te leo le na so te live so drive to the conditions na ni te fa fuelo sa e fu i le tau masuinga o lo i lungo la wala ai le fa pe a fa ya se la kuri da se la awar kuri se la ore so mai la kikila pe na tau o le ka fingo le ka vale mai ile sao le limas fu mita ile aso le o lo la mai le o susuma ma se la wala e fa ku yo ke lo penga o se mika pe a umikire ku e fa ku wala le taimi le o lo faisi pisi o le wala ia ka ilo la e pe maka o ku ke mi nga o la fautuanga o we te tuli le sao fa tu la fonoina ai fa foi lo sa i se sao i sa ngole mo i male ai e silo makuanga mo manatua ya fo le o to titi ya fo o tau fa ta mala el sao la ta vale au to titi ya papa i fo le e vala au mo i fa pe ka ke se lo mo ko sa mo ai vala au mo mata mo lo ngomai sale sa vea fa nga mai le yo au kauf
Pa nga me ka fi fo ro ka vale. Ya ta u tele. Ta ua. Sa le mu. Ma le si a me le. O le taimi. O le tātou vave me whanati nati se mea ai ua le fitau I malo mawhau te tauna e o. A ua e tuai loa, vili po ois tangata, pai ai malie, e le mawhau no toi tulia tu le taimi. Tātou te whiloa I nā ai a matalefono. Wheme ale kala wale, kau ke o umai le waki. A whai ua e kuai, o le upumonia o lou lava whaakamala. O lou whaatamala. Aua la, wale si le vai ngai whai e tono sio ainga. Peo nei tau usavea, ma ke lolo martinala inga wa kuai. Kuai do. E le ia si vai inga. Halu pe ilu mo tatou tu la fono, halu pe le sawa wha tu la fono ina. Ai mau kingo o lai kaungu malea, male saunga le mu. Peo nei tau, o koe whakupikopia. Lua, se o whikirua mise kongo kāwale. Ke iwha urua vevesi kongo kāwale. Ngā alu le I le sawa wha ku la fono inga. Ai supa sapa la rua kāwale lunga kako awala. Ongo urua misa. E ono la vea I se tasi. Whai a wakuai. Pia wakuai. Ora ali si vainga. Ai o la o whautuanga la vaia. Whai o I se fufuanga o se loku po la si vaenga. Fua ke o I o po li si awhai kula ele I whai ele a. Sauning. E ke kaungu a whero sauning o se fulu. Kaungu o la whore. Sauning o se fulu. O se fulu rua. Ok, o fua. Whai lo la wai kuai. Awa lo ke an. Ai a whaifolo o le. O whionga tia la whai papakiu na weekend. O inga. Whai le e ko nga I mo le weekend mo la saukinga. Ai whapedala ua bio ia soia. A walulo tuli le matou falsai tei I le taulanga I Scotia Place. Au te oso mai lai au tafa o isi fo I farisa. O te masani fo I whaife au ia o nā ia kalesia ia. Au vai aturo a o tuai tai ia whelolo ku ia laki sile. E lo tui. Leki o vave ngase ko inga sole. A maresi mea, no lewe ta o ne o misa I tono me o tavale. E iti nā mata mai tai o te masani e whape. Nā la tō winga aitalo ia o e wau solo o ele. O so le feudi. Sa o le ia. Ia na alu lola ele e whamasino o ele. Vole le ma. Se longa la le mere ke vai. Na la. Ia ngā paha lola ele o le vai la lo le apa kāriu. Ai ngofo kau whala vea pe kau wha whiwhi o e vole le. Whala vea ka vari. O lo tupu. O le si vaenga. O le tau mawhaileo I la tau o lo I te miro vesinga. E kau wha maka u te tala ino tātou tāwale, e kau whio soi whafo, tūro whafonga la tūro. Ua to te li lātou ua mau le soi fua I lea vaenga sa vea whapet whafonga la tūro. Moni. O la o whautuanga a whai ue I se vaenga, ue I se whese se inga le vā o lua martina la inga por te mafo la inga por whana. Whakawha le ka wale kua tātou tāwale. E whai le stano. A whai o whakorkana kwa wale ai. Ia. Kala fai ko ma sabati vali la wala ele o lu ka o le sile vai nga te le yo la afianga I la to o fai le vai nga le I lungo tatu o wala mesin motowi o ma o soifu ma la matia I sa ngore E le se le na vai nga o saudo ia. Yo no so le la lo tava le malu pe fole le alu tu I lungo le o le foi o le motowi. Ma le wala tava le. Me pe fo linga mai fo le la mana tu e oso I lumo sis ta vale la la so ia va I mea ma ta tia o ia fika ka ko ma lo fa taile fa mana tu pe lo tato o tu no nei vaenga awa o mea e ono tup tu wa no I le stinga te lungo la tele e la fionga le risatini e lo fo I oi fa to mo lo lava song le mo defensive driving as one of the best ways to deal with these. A le fa pe la tuli alo sa o lo I tauna mo mo a oina. E wa tasi na me fa I fu su anga lo la wala. Ele ai se tasi sa o te mi uma. Tu lo fa fonga le tu. Eu fo ia ke au ia. E le ke mi o ki se e di lunga ka ko wala. A fai e si le fio wo ye lo sa si po so se lunga tato wala fa mo. Ia fa manu lis kan kan fu le fa mali. Ai lo kalo fu le kasiro kam di mo nga ko. Au wai te le yo fa fita u li ono tupu le vale.
e ono tupu i vesinga e mise la vai latou o loo ma fea vei o latou ai ngai tuno tatou tabali. Tau ana e whai tete lei na i au ngai o ingo lo whairunga le tatou wala vanga mua o lo whafoina lo sa lua o le vāo o e mai si tangata lo whio i lungo la wala. Ai sea, a wailenga o i hawhia i pēa ngā whai ia ni misare, e hawhia tu ai malou a inga e mise e wale whanau la iti. Pēa kā wale ke morosola, te morosola, au wale kulia lo sa. A whai ua kipi oe, kipi se au wala fu lele te si le fia u kaula maki e lo sa ngā lemu. Ba ai le tatou telefoni e vili e mtanga luenga leo. Na i se usonga i le vasan se mea tunei. Wai kare li ia kia uhu le ua o la ke ilumo o lana taava le fu le lungo le motowi. A lua kware di ko i ki kia so ora ka vale tulu fa funga le tinu. I ngo kongo le ka fio fila ka vale fu le peita. I o fisi mai a o si sole ngai ua o mauolo le ava no fu le lu me ise la ka vale. Ai koe ka me ru se le lan ka vale lu mo la ka vale ko i ki kia ala veila tavan. Ia. Ele se me mfenga fai wala ko solo. Ba wala la vai nga sa fai. O le tusi le lalo le o le numero fo le o lan ka. Number plate. Ia no fai le wa finger ke mide ia pili lo lan ka nga luenga le. E se io e fai se la ko kala ma si so le fa di nga fa pe ala fo tu nga tato tunu. Au ke fa fo inga lo sa i lo wita. Tau wana fa te te lungo tato wala. O le si vai nga siaki fuspa o tato ta vale fa motino o le lei. Siaki no fo le fa na o wala la tu sa le mu. Mana tua. O la tu umala vai la le fo sumal balu tau sanga. Mo le tanga luenga le ling fuspa. O oi. E fa fa ir vai nga o le la ka vale. Mo la tu umai lunga tu tau sanga ia. Le aila e ko konger kanga kala nga sala. Ku ai ala le vai nga tau tupe. O le soi fua o le atunu, o le vanga pito sili lon taua. Te tauna ave lau wha mua i le saunga le mua e mara pasese. A whaia ke sila fia ele o se wher ka avane. Ia, e ne kaun wherwa. Wha akun le ka avale ma whainisi o vaenga fu le tauna wha le leia. O na whatu a ma whaile ona e wherwa i fu le lungo le tātou o wala. Ma ba le tātou sao sao. E iei vaenga i e tāu o le wha Britannia le Ritz, tātou restraints, fu spap, ia o le vaenga fu le e whaara lave le skangaka lau ke le fongi o na musika o whaisi leo kele ia o le si vaenga o tātu talienga fu le maka kofifi kong le kamare o le si o kere o whea kua awara whaia o le winga lau whamtalanga e to o tele nise lako wahang o le vaenga lea a ngā loing whaafoi whaale le kako kawale o le sao sawa e te tau on tātu o le sao sawa whaatu la frina o le si vaenga fatigue a whaila ke si la fi o le lavalo malo si ua whaisi o le lava wha mona mona fe metu la fon ma fotuanga mtanga lunga leo ba ai se va henga sa un le mu la wala e fa se kwa ngalo ya fele yenga faile le singa malo longa ona fa wa wile a fa yo lo fa le tonu le tau ya kolur fa malanga si fa malanga si siaso ai no fo wa sa un le mu le ten ya mo le si va henga a fa yo la fa malanga ma mau ka ka wan ko luangi si ki lua ki lua fa malanga fua i kai mi o le malosi ia ma le lava fo o le malolonga ia o vaenga ia nungo le tato o wala ia malisi vaenga lava lo mamala mai tu la fono la wala Ia la. a feiro iso lo singi ki do mamala mai kuna fono la wala lan kere iska kinga tu la fono la wala o lo na winga a lo sa ili so lo singi ai a 5 o iso lo singi fa mon mole fai me ko kilo e kula fono la wala po sa o lo mamala mai tu la fono la wala wa le sile vaenga ile nga tolo mo wai sala o lo la veia ka ko kabale ma o le soifua nai vaenga la i chile a mi se la vertatu le talo taulo i temine o le si vaenga o le kaulingi e serto o tele la ka le peka vale la ko ki fa ai ngar kaulingi wala o te tonu mai ngai tonu la tola o ma o tele lo wala ka ai o me ka le peka vale la fautuanga va i tatu o lo ana ngata o tonu a vitonu o fale lokar tatu ta vale ai a faifo e mafai no tonu o tatu fanua ai lokar pa mangai ale ai wa ile insure tatu ta vale tonu fai e te le fa ma venga o vai ngai o insure i lau ta vale pe afi fa la ngai na penga o ie setas a faifo wanga o ie setas o te tauna e bilin tanga lunga le li poti kusa po i fo i savia pe a fai o la kurka vale o le ingi ka ko la singi po number plates o ringa o ia me nga o fai ka kanga o te tauna bilin tanga lunga le li poti ai le vai ngai ia tupu ana ni pf te mi munu muti
Ana ui loa mtanga luenga leo leo ole wango ia vai ngai. Ma lau whaatai mo le tā ona ua le tā taibu toi 5 minute o tā leo le tu la e lima. A velu le awa noa e tā walunga i le tā pola kalambe oe mo le tu la fono. Ia se whaamrianga mai lau fionga le li satini ia wale aso whaapitoa mo le lalulangi atua. Ai maise o tātou tina o Samoa. Whai oe masui mo mboli ai ia le tā whaamrianga mo tātou tina o mo le tunu. Tai lava sa vea vai kako barbecue le fai le fara le po le lao fo le to fatitia mo le weekend mo barbecue e sel manga yo barbecue a nga fo le a fai wa fai si le lava mai e vanga le po ia o nga e ko nga ile sautina po ia mi se le po la soata ya o le fe tato barbecue le lu suka la al mo pa ka nga sa vea mane o te fielo la po fe ye le tuatus so soni e tuai fo i le tātou tunu o ia mati tia malana. I tolu sulima collect road i o taro. Tolu sulima collect road. Ioi. Wo kofo le barbecue, savea? Ioi. Wo tofo i fo. Na tuli maina tani i o to ina ia. Ioi. Ia vera nei tu la bato i mo onga ma sa finga fo i mo tina u mo se tātou tunu. So lava se tafola nei atu no umana nei ke lope lo mo mai tatu fa sala longa ia fa manuia le tua ile sao tina mo tau tina ile ngata ile so ata o se mato kalesia fe lava o ye I nei atu no umana nei ke lope so lava se tasi de mato kalesia future if you fa lo mai tina uma fa manuia le tua mo to se sao tina fi mal manuia mai le tua fa pe fo ile so ile sapatila sa fo moni se la to lo faita po inga ile le sa mo e to sa tina fi man manuia aingo se tama ingo se tina malava o to fa fino se tama e fa pe fo ia tina aingo se tina ia mo e to sa tina fi man le manuia le lo fo le tua fa pe fo I se mato no I vai lele ia fa pe fo ia sa lavan ia so lava se tafo nei ke lo pelo io ainga fa pe fo nei to fa fine ia fa manuia le tua ia fa pe fo ia te to luona io uso ia ma sir kinga ka mix se to lua fa tainga luenga malava lo to fa ia to no tato ainga o se fa manuianga ia I matou le ve o to matina to no tato ainga ia mo o to sa tina fia manuia ma saunga le mu le lo fo le to fa fu lo to so fua ia wa fo ia nga luenga ma tu te to fi le to te nga lu ia me se fo ia tato ma ftanga le nei lang ia ala ne fia fa manga lo una pa fa we se po le to mali I lo fa fonga le nei fia ia o se yanga fo le to mali lo si sila ia poko ka ka ia I te me sa sila te Isabel fa le to le tato tunu le nei ia weekend ia mo tato tunu se weekend fi mon ia tato to fe lo I le vai sa fo mo so I fu mai manuia ia ma lo fantai o le ua faafe I tu sivi ia o le saunoanga fo ia le fionga I le li satini ia ma le fautuanga lava ma le lapta inga ina ia saunga le mu ia fa pena fo I ona manuia le aso tina ia manuia fo I o Faiva ia ma le sapati le aso tau ia ai tate fe lo ai matul matai fo le nava ia so ia pe a di atu le lofo maleanga leio le tua fa soifu ia au si mai le fa fonga ia tatu telefon I vai fanua Talaflava malo le soifua si mai le whaafonga I telefon le radio Samoa. E mumu atu me le Vaticano, o Katinale Robert Prevost mai Chicago I Amerika le ua whiriwhiria e vea mapope o le Kalesia Katoliko ina ua mautu iai le whaai unga Katinale Siria Marserau Tolu Sefulu na whaatasia le Vaticano mo le saidia o le isi teitei o le Kalesia. O Pope Leo XIV e pei ona o le asira fiai wa taua I ripote le urua I pope le ua whiriwhiria mai Amerika. E ona suriva tausanga ora na soifua ma o taua e le CNN o le tele o lona taimi sanga lue ai wha misionare Amerika I saute ma o se citizen o Amerika ma Peru.
Taru nei sa ngaru ai le ofisa le Vaticano ma ua feta ua ina e re tau mate le aia wha wau fetu na inga sa whaia e Pope Francis. Ua tau whai wha o ane le wha malo mai taitai o le rarangi i a Pope Leo ma le wha naunga o le angaru rue wha tasi ma le tupu saa i mata upolo o au fia i le rarangi. Ua ripte foi se whamtaranga ma le Presidente o Amerika Donald Trump e wha pia o se wha aloalo mawalunga mo le atunu le whitiwhitia o Pope Leo. Mai Amerika wa maniane ia le malo tele o le whaititia la fonga tatongi mo le awinane o loa po import taxes i Amerika o loa e pe o taavale mai Pertania wha pia nisi o a mea male alumini au noa mani tatongi wha o popo e tu ina iai i lalo se manianga i le wā o Amerika ma le UK. O lea fōla sanga ua mawai sina mapusanga mo le tele o pisi nisi le UK talu mai le amatanga le tausanga. E le isainia se maria ngā loa ia e tūsau lea tūranga, ma e le o telefoni whaamataranga o whaamatu mai e whai ngā māloa ia tunuu, e au iri ai lea maria ngā o sau noa le pārami o Pertania o Sir Keir Starmer o lea maria ngā o se tūranga le rei tele, ma ua pui ai ma ngā rue ngā tangata Pertania e meisei au onanga ngā o sita vale. Mai sa sai tūtatonu o vaenga wha upengaina Israelu o lātou wha malosia, le tapunia wa o ngai tolu e wha ngai o ia le ofisa o malo o whatasi mō tangata suru wha ia Palestina i le tu isa sae o Yerusalema le ua maua Israelu. Whaitau se lauta me te aonga Palestina na toi wha fo i o lātou a inga ma ia o ngai le vasanei i na ua ngai atu iai wa ngā awia a Israelu. Wa sau noai maresui mai rea ofisa o malo o whatasi o General Philippe Lazzarini ua tau fia le whainga malo Israelu le avanoa, ma le aia tatau a whanau nei e hao a oinai, ma ua lato tua i ai fo i Israelu, i le rea amana ia o tū la whono whavau malo. O le maulava Israelu o le ofisa lea o malo o whatasi o lo o tumu i sui o le Hamas, e ui o lo te te e pia iai le ofisa lea i ia whaamtaranga. E me si dia ma le rima se rau rima se fulu ta mai tia onga mai le ono i le se fulu rima tausanga na mori mawina le ave sea mai o se tasi o tangata whai ngā ruenga ia onga ia ma o se tūranga le manuia i le vaai le whanau. Whai mai le pūlenga Palestina o nei ngā yo inga uma Israelu o ia tatau le whanau e wha tatau ia o onga. Mai le Pasifika i Fiti, mo whate ia to tele i le tala mo maliu se tasi o tamata alo la kapia le atunuu, sa ta alo i wharani le kalapua Castairs Olympic. E tolu se furu tausanga Josiah Raisuke mai Fiti wa ta ua le Radio New Zealand na sosoa le traina na ta vale se no fuanga kolosi ma fiai. O le rua wherua tasi na awai atuai le kalapu lea a o se sui fo i le awa Fiti na mānoi le pine siriva le Olimpeka i Paris i le tausanga taruai. Whaeroa wha mai senga mai le aula kapia le drua mo Josiah a mai se nisi i longa i le taalonga e sira fia siali ta alo. O wha fo i wha mai senga malo whaanga le asosio taalonga Fiti ma le komite le Olimpeka i lona ainga o no le whaalawelawe o tura i mai ia ma whaafeta iai lona sao i le lakapia le tunuu. Ma le talamulimuli mai Papua New Guinea ma Ausitalia, o le fuafuanga Australia whaafai ngā ruenga tangata Papua New Guinea i lana vai ngā autau puipuinga wa wai nisi o popolenga e peo na whaidua ele Australian Defence Force e ui e manatu nisi e tere le to mai lea mata upu o se fuafuanga le rei tere lea whainga. Wa ta ua le rei te uwha wa malo New Zealand o lo o fuafua nei le whatuna ingo se marianga fau le wao tunu e rua e awa ia nei tangata anu o Papua New Guinea i le vai ngā awa Ausitalia. O le fina ngalo le ofisa siri o le asosi tau le puipuinga Australia le Australian Defence Force o Neil James e whaavaravalea lea fuafuanga pe a whai e reise a la fua e maua i tangata Papua e anga i atu i au nanga nei ni sitiseni Ausitalia. Vai mai James e lea te tawana whaatalitari reisi atunuu i tangata mai isi i atunuu e puipui a la tau, mai te tawana whai le reini whetuna inga i ei tu ai ngā mata upu whapea. E o idea o ta ua fo i le ripoti se pinangalo se sui mai le Universitea Australia le vanga tau puipuinga o Jennifer Parker e whapea o se fuafuanga le leitele le nei a wa e wawala lata le sootanga o Australia ma Papua a e tuurawa fo i le awanoi le tangata pefia a wai. O lo iei le fuafuanga Australia e whaopopo le numero ana vai ngā au i au sia le balu se fulu afe a o le io o i le rua afe fa se fulu. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei as Freile manuia tele le whai unga le vai aso wha soifuia.
kasi ai ke de kua ula tali ua nga olo I maka ole kani o misi ala vo ila hani Lele se iasi olo wa Pa fioga su I filoi o le uli le manavo ngā luenga ma le nganga I fo Faiva o le atunu. Ia matawa lunga atu ai fo I ma le tanroanga ma le fionga I le li. Malu o le malo sa tini tumunu wao siki a siu. Ia whatalofa toi whatalofa fo I mwhawhiloa I le atunu. O te manatu, o le a mata le tātou polokalame. Ia I na ua tea le titi le tu lai limba. I le tala noanga lea, breaking news. Ia ma le tala o le whaamsinonga, e uinga I le mata upu. Na maulia ai le fionga le fonga ftelai. E le ngata, ia tu le epa ma le HRPP. Ia e whapena fo I se tūlanga sa I eise langona. O le fionga I le tamaita I pāremia. Ma le kapeneta, ma le to'o sifuru, ma le to'o lima o I lātou. E na ia sa ili se awala, e whaatea e se ai le fionga, I le fonga feta lai o le atunu, ma le mautafono, ma le palemene. Usi mai le whaafonga, ma le maimoa, o le toi tepa lea, I tala tuli loa, ai maise, o le whaamtalanga, ma le whaiunga, le whaamsinonga, maulunga, ma le whaamsinusili, e winga I le mata upu, o le fonga ftelai. Si mai le fonga. Tātou whailo inga. Ma le fionga I le aloli I angal marmana au tanga vaia tūmarawao tipi au tanga vaia I Samoa. Le sui o le tātou wala leo o loo ngalue puna wa I Samoa. Ia wala wala tele o tātou li poti e mwhaio na au mai. I lea aso ma lea aso e ala mai a tātou telefon. A o lea wuli nei. Ia o lea wambawa se telebai. I le whaamasidonga. E le mata upule na tu inantu. E le tua ngai po le vang whaia le HRPP. E le mawhai pe le alanga tatau o na pālota le fofonga whatalai o le mota. E nisi foi o mata upu o le I le vātu nei o na pāsia I tono le pālemene o le tātou. Tero, fia la le nganga e whaantalo whantu I le fionga I angal mana autanga vaia. Le ni whaengo le hawuri whaantalo whantu autanga vaia mahalo le foe mahalo le silsila. Ia, whaantalo whantu la putalenga se manu mahalo foi le fonga I le nei whaengo le aso wale tautua ina si o tātou o tunu o so se whaengo turu ingo le rangi o I eile mahalo si o tautua le radio Samoa. Mahalo foi ngā luenga whai pēr ia sa uma. Wharongongo tua, e le mwhaia na e tuwala o pito la au o taurongologo. Ja, o le tātou sae. Ia, se ono sai mai lava o ngā lua tua tātou insinia I le tātou audio lea ina I mwhai una toe maua mai I le whaafonga tāpua I fo I le tunu ma ia manino ai I a lau whaafonga e pei ona iai.
Ai se I tomo mai au mai lo finangano. O le ale tulanga o nawa mai a se ilo ilonga foi. I mata upo pe ona o tamu whai au ti ai. Ia pola sa onga nao le mta upo na tu ina tu tonu. Ia pola se wha sa onga o iai a ngalmalman. Haftai ie, o zaruru lente nei al vaso le uma vasa fonga ina ilem ta upo nei. Ile finaunga whantu la fono ale taitai, marasui taitai o le vanga whai puipuia ia tau tangata po le tuolo o ngai ele malo. Ile tūlanga sa finaunga ai, finaunga whantu la fono. Ia ia ingor whabai. E le tau na palota le fonga fitalai pe asa ili le lua bai tonu. Mai le tau lava na palota ai. Ile latu finaunga. E whatoa palota le fonga fitalai. Pe awha pe tusa. Pe aise tai. Ia na palota le fonga fitalai Yesu. E po ofere I tua manu malo. A le finaunga la le na whai le sururu le te nei sa malanga me eilo ia mai niusila. O le lo ia fo I tula I mo le tu o lo talsanga. Ia ma le lo ia fo I mai niusila. So so ne lo ia I sa mo. Mo le tu fo I le fonga fitalai ma le lo ia sili. Wa le fonga fitalai ma le lo ia sili le sa. Anga iai ia le finaunga nei ma le lu I whaal tu la fono. O le laua mai au na ilo le whaamsina sili le ia finaunga fo ia lo ia I. Vai ngai se la vela vea se manu tu la fono mal tatu whabai. Ia. E alu nei o uli marpona nei ma le aso tae o tatara no iai e lave ia. Ma o lo ia am whaamsina mamala mai. Le la kom whai atu e tau a vatu se au te lenga. O le tūlanga lewa o mai le whai unga. O lewa wha mai le whai unga. Te ena le tāsanga ona. Ia ingo le whawai. E le o ma oti mai. I le tūlanga lea. Pe pālota le whong whitalai pe le ai. Ai atu hoi le tū o whong whitalai o se sui whidiwhidia mai se tū malo na whidiwhidi e tangata. O le tū malo ina ia sau e whai tonu whai. Ma wha leo se leo tangata. E te taulao na pālota le whong whitalai. O le lawa o mai whai unga, o le palota al whong whitalai le na palota ina wai tau sfuruono I rātou, na mawai le lua bai tolu ini a pasi ei teu unga o le whabai o le tau sanga ruolu lima. Le lawa wa manu malo le whinaunga le al whong whitalai o la e mawhaina palota I le palota le nsa I le lua bai tolu. Ma le te mo foi le o palota I se whong whitalai. Ma le te mo foi le o lu I ai, se tūlanga whape, lu mo whamsinonga, o le meta uala. O le whalongolongo atu I le unga atu le na o mai. E te lea vai ngol tatu tu la fono whawai. E tau na toi asi iai le pāne mene. Ma sila iai la tau o lo tatu whiwhiria vea mo tatu sui upu whai o le tunu. Po le ase tūlanga e tau tau toi rono winga. E malino mai. E tau sila e tūlanga le pālota ma le pālota le fono whitalai. Ina ia wha oti le tonu a iai ngol whawai. Aram tau puare na whina wina le sunga atu la epa. Ma le tō whala ua fono toi. Ia o lewa mai le whina ngara le whaamsinonga. O lai ma whaina pālota le whongtai le mo to suwono. Le whalaua mai le whai ungono. Lea sa iai le polo inga le whaamsinonga e tau fi ai. Le alo ia whaal tū la whono tau ngal whawael nei. Se ia uma le tau pule le laua be ese le polo inga le tau fi ai. La laua sao fia ia tau ngal whawael. Ma ia so fitu le masino aprila. Olo no winga. O lewa tau to ila tonu le tau pule sa fina waile tu al malo ina ia fai teu le whawaerea ina ia toi whafo ia le pulenga o whamsinonga atoa mai na le whamsinonga whanoma suafa ile whamsino siri o le tero ia o turanga le utau to mai o nisi la ta penanga wale no siri le lo ia le fionga tau le Papa Brenda heta la tu po le alas turanga e peese pili on whai la sa no mai le tamai tailo ia en whai ana whai te talsanga apili ale tu le talsanga ale tūlanga ia I le apoi. I le whamaunia ma le alo ia loa tūtau ngol whawai. Le wā me ese polo inga whamsinonga. Ia le wā lo ia whaltūla whono. E whōlinga mai ngal manamana fo I le la ta whaalongolongo atu. O le teimi mua le tana whaasolopito wō on tu ise mta upu whapene I tono le whamsinonga. O le teimi mua fo I la lea ua whaia mai ia ise whai unga le whamsinonga. Ia e pei ele ngatela ngase a malo a nga fu ngase ko maraka ko fa vai ngal mana yo e se banu o le tūlanga na te on tato lo am tanga I boi fino fa tula pono ina ua mai ale palo te tele le lua odu tasi ma ave mata upu ele ngata o le lokaino le falfono o le lua sfu fa so le taweno usul fono na ave mal tula fono o le bela o le tautou na fo o le sfu pasene o te mai tai o le tele la o mta upu nei sa ave whamsinonga. E whamalo fo I le tuanga, I ele la tu ave mta upu nei malu I lunga whamsinonga.
lo ta oto I ta tonga I ni se mata upu ia le fo la wa matu mata upu le palota por le palota fusta la ile wa mai faio ia o no winga e tele yo nga ruanga al parlemene le ko to mai I nisi pa inga lumanai e to sila ina to ta yo le tunu o ani si fenga I to fa ta oto le ta to fa bai ina ia menino ia wa ina to e padua fa sa pasuita to fa bai ma lo fa tai ya tono le manino le mantolo vai le mata upule pe ona tu inatu e pe umala vai e male tasio mata upu na ngalo male mana fa sa mai o te wo se e ole lava e ta wai ale so fa foi le lo fonga futalai ya male tu ngol o ile foi le tu la fono o le tanto fa vai ole sa ngalo le mata upu na tu inatu le famsino o mata upu na mata ule foi se manu man fa fonga le tino o leana pasia teu ngor fa vai le tau sanga doa pelu spulu leana sui ai le tonga le tanto fam sinonga leana tau to mai ai wa tu to tasial pule ngol fam sinonga fa dua maswafa filinga fa fam sino le tau to ai ono mai le faina malo al fatu to ile tu sa mo tasi sa la tu la ngina tu langa ave am faina malo la tu te suia tu la fono mo to fa fo ia fam sinonga ile tu langa sai ai le ala ma fuai teu ngor fa baile ina ia to fa fo ia fam sinonga de la tu fina to fo ia estasiale fa urunga fam sinonga to fam sinonga so tu la fono I mai fam sinonga fono mo so fa wana fam sinonga sidi o filinga fo tawan to fo ia ingala sai ai ole tu la fono mo le la wa na ave ta utuna I o ile parliament fo imba lipo ia ma so ala pule le la na sa idea lo le lua me tonu ia pasia te ngol fa bai sa fi ai le ko ngal malo a le la na va tu mo to skulu ono na pasia ia mai lo le fina ngale ave o le fam sino ele ai ele sale tau na pa lo to ia le fo ftalai ai ma to dia mai fo to skulu ono na mo le ole ele vai to vai fu le lima skulu no for parliament ma sa nga uma su fai pure no for pa to lua to mai o va fu lima su tasi tu malo fa palot para to lua la leo su to mai tai lima skulu le la na fai la so le na fai palot le ia fia uma lima skulu na su ai le ele lo vai to sai de mai fonte o le mai fai ta to su lima ale na fina watu le tu ngai le to su no le la na fai palot le na palot sai le to fa maulolo le no to sfulo no ai ina o palo taile ma fonte talai le la na ma fo do fina una le tu ngai e la ta to o fam sino ngai fam tala mai pole ad me le fam me fa vai le ngol ma tomba e le ta wan palo te fonte talai sei ba na o e se tu la vo tu sa a ve la wa me to tonga le fam sino e le tu fam sino le tu la go le sa ilia le majority vote o le palota foi le mo no mera silia ma le palota e mana o mi ai le lua vai todo o le lua vai todo la fa pensa idea I le ngol finangalo uma no po o sui foi pure ni filia mai tu malo o le vai le fam sinonga le fam tala in no fa vai e te palota fo tala Lele, ai fa pe fe le tu langa foi le wa te lo mo tino ngal mana pe o tau nu wantu I leo ia se talo sanga fo I lele tustusia. E ave se ai le fonga futala I mai lona tofi. E fua le ilunga o ala fua o le wha vahe ia po tu la fono fu tono le parliament. E tia fia foi se manu mal fa fonga la tunu. E se la fina ungal na. E se mai fina ungal na, fina ungal le o mai ane le o mai fina ngalo le fonga futala. O le fam sinonga. Al final ngale to nei ole final mai ele tu al fono fa tonu pol par mi malan kabineta le la lango ai mali tu ngai ole tu langa le tu ina ole tu to tasi fo ftala ile faino na fa ai unga mal fa fo ina fono e ma fo mai tu langa ole na baba o ai no ole fa ti no fo I ole paloto le fa tu ina le ba fa to tele al fa tu ile tu sa mo tasi ole na ma fo mai lo le fina ngale Yai lo male maua le tuar malo I le palemia markapene tele wa wale tu sia fonftela ino tu langa tu to tasia pe wa au o le tu le to tele pe pule ale fatu tu ile tu sa mo tasi o le fina wala na le o mai le so o le sa yai le tu si mai le minsta o fa le da abe yo le no ia sida yai tu langa le ina ia ave se ta u o fa msindonga vo le
e fai mai ai se fa matalai no le tulanga la le ila lo fa vai i le tulanga le ave se fo matalai mai no fo o no tulanga le ya tu no o le tu tas o pito tas ilo no si le fai no ma fa una e o mai le so e le se mta o fa pena wo fa sinonga o te lo fo o la eta o te mo lo si le mta o dula ai a fai o le wa mai le fai unga i le so e la ule ba ai Ape lewa mai lewa wa alo iale e palo ta fonstela ina mo ile dua vai to. I mo le tua ia fatu tu le tua Samoa ta sima le palo mi marka penet. E le wala va ile ta to ile. Ta tener fono usule la solution fitu me fata to ile ta le tu pe ia ta tu va vai wale ile pino mai lewa mai le spina la uli mal fatu tu le tua Samoa ta. Wa ta le fe palota. Ya le fa meto mai te par mir fina na se o tan mene al tu langa ile tu no fa pe le tu langa le mai tonu po se political crisis le a fi se amo o le sa langa le mai te par mir le tu ni sila le ai se me fa pe no tu kula le fa fo ngal malo ai la una tele no tu se manu ta bule wa ese ta bule le be se fo fo ono tu inga le ai a fa le wa mai wa le ta o le la kilo ile tu le malo o le fina we suia e ke fa fo i fam sinonga e tu lang sai le na palo tel fo stela ile na mo ai le tos fu bono a fa ile le walo ia me fam sinonga o la e te ile palo tel fo stela io na tu ala wale la va ile le wa taule ai le malo le wa manu malo la tu fina ngo wa tau pule sala tu fina mo ia palo ta mani atu la mai la tu te a bele me fam sinonga ile tu lang sai mo ale utina mai le sole wa mai la wa de se polo in tau fia ida lo ia o te no fa va fa tu la kono lo wi la wa lo ia mai le so fitu a perila o tu la le be se o le fon tu la ia mo tau bu lo le te no wa i le la nga ba ia ile tu nga ia ai fo le me ai ki no lo te fa le tu la na no a tu fo sa ia se sa se fon tu la ina te mi fa fo ngon tu ia a ta to ma to fun fa to e se sa wa to mani fo la me mo te mali te tasi te chereni masina ye ta to pa ingale nei ana mai ana ta to fi me su tu malo ngal mo bana te tasi ana te fsili ona le fa mai le fa sinonga e ma fai ele to finga su ya fai pule le fongo tala iona pa lota e mata upula ia pole te ngau tu la fono o le fesiti e ma fai la ele to fi fai pule le fongo tala ona ia pa lota i mea mala fai tono le fono fai tu la fono sam o te lero winga na le sibaenga le fai una fasino le majority vote po le palo ta foi nei tono parliament se ide no me fusia la ngai se tu la fono te fa off mani no ti no ali tu le malo le tu na le to te le fai pule le ya a fai la se ide le majority vote fai te palo ta va pe nai la ngai se tu la fono te fa off le malo e manu malo ele na mila se palo tale fonte tale ai a faido se palo te su ele do vai to ia tatu tiro mole no fo ma le palme de wa si banga e ma le ho falo no o le fai me fa vai a va pe su ele do vai to e fai to ma fai pule le ia so le pel do vai to no fo le no fo ia su vai pule o le si le no o le fa fela pe fai o le ele fo no fai pule le a le na te o la ngala ale la fai tau e tonu ia le lua vai tonu la lango ia ia ko le ele kono e ale la fai tau e la fai pule la no fona ma tau ma tau ye e pe volinga mai ngal mana toi fo ia tu le fa vai e pe u malava ona mo mi se holiday ia ma se toi foi le toi fo tua i melo tanto fa vai pe ia tu langa na wa ye ele nga tantau na alu le fa vai a pe tsana sa malolo ai wa tawon to renovate a to tu fa vai ele ngata ele mai tu foi le ngata ile nga se ha malo ia o vai nga fa pu fa mo fa nga malo so le ia e fio lo ale isi afia nga dai afia ile tanto fa vai a ole mana yo mata upu ia wi dan tu yo fa sidonga so le se yo tatou mala mai ele fa ampia ia o ngai makwa se lau pa se ni le tulanga o lo ta ti ele fa va o tatou malo lo no wi
e mana ia le fai ma ave fa msinonga ina ia toi liu ia ma toi te tala ia ma si au mai si koe fofosi ka ko ka upua ngal man Moni, e te sira fia foi se manu le si va ngale na ave le tua ngai o ile famsinonga. O le mele na fai le fai unga le parlemene. E fa malo lo le tu mau le te kai. Ma sta se foi pure si ni o le va ngai pupuia ia te o tangata. Mali. O le se furu e ma sina ia furu ma sina. Ia la te tilo ia. Pise fai unga foi le o pio mama fatele. Ia. Ale la no lu yo fa machino ma ia tele la me fa malo lo le tu mo to le mo man stom o ta o wa pe te mo mo velo fa si fa un va pe o fa si un mio machine e malo lo e se fa pule le mo se tom Mali le la no lu yo me le fa un va fa machino ma fa me fa machino ma o le me tanto fo yo ko mitile na fa ia fa un ai ro fa un e so fa vai ia wa fa ina ia to na ta e me se na o le fa ina o tangata ina filifili mai fai pula wa leise la tu leo o fa leo ai talo de tupe o tu la conto fa opile talo no ia le na fa mai lo e to fo o fai ngala fa un al parlemene le na fa mai le fa msinonga ile na fa un pe fa pe mana o fai fa un ma fa tele fa pe tanto e fa tu langa le tu la fa tu tomu regulations al parlemene e fa to to le ni ala fu e fa un fa pe Mari. Awai e marina mai foi lai tu la pono tu mau mai ainda la sai tu la pono faccio tono al parmen. Ele o sanga tono. Ia malisi me se mano mal fa con as kaletulo. Onos formon tu to sanga tono tu tas. Mari. Ele i alta tu fa vai ni meta o tu tele fa pene fa siloma. Mari. Mari. Ai pe yo le fa nga palota le o le o tasi le ana fa pena na suia te nga malo mai sisi pati fa o fa wale betu sanga o yai i se vai na fa o fa le to fa tu to a masina tanu fa tu ai tu la e mai lo nga nga le ta to mama sueni e lo fa vai o ta wala ya ta ta o man ta o pune sa tu mai palo tele o fa masina nga le tu mai le la ta tu ti lo ide tanto fa sanga al parmen fa to le ta tu fa vai ma mai alguna ito be si mai lu mana wa fu bonus fu tausan ia relevan tanto overhaul a ko ia tatu tu la fono ma sia tatu tu la fono fa vai io mo te tauna pensione il tanto fa vai mo le antu la nga fa te le nga mana ia mo le tanto li poti le ni vai ngo le woli a wale lo pu ili o le ia mana malo le tanto tu ia ona la tu to ele avano e mo la avano to apili ai a o sofi de ngalo la to ia ai longa i se suinga pe to apili ia awala fa pe le sa no mai to le papa yes la ida va no fa na to fa ulu stal sa na pide fa ia la tu e pe o le nganga bo yo le sia nganga fa por ki el fina un alme ina ia ta ofi ke to no ni pa sia ia fo ia bele na pa si le no ave lu sport ia si de pi fo o suinga le na fa kino ma ba o le tu na fai mai te mia o parlemia tu le epa male vai fa fai puia ia ta o tangata ia ele ia la ele mo fina me ser fino o vole fa pati mo fa problema ia la ko mai la kale pe me ko foi ma ko foi mali o sai ni ia wala wa pena ta lo ngor poki ia le la wa va tu nei la tu pina wa e o le o ta tu te lo ai te tau pe de tau pa lo ta ia le fon ftalai sai ni ngol ba tu ia le si foi tu lang ta kilo ia le mo me vai un tanto kilo el par me nei il fa vai nei fa ta otto le ia ngor fa vai nei ia menino ai o a me le tau pa lo ta le fon ftalai o a me tau pa lo ia malisi me a fa pe o le fa pe me fa si dong al fon ftalai o le fo alo ia fil filia me tana i tu malo e te fu la na o na long sal par me so fa leo tana te na palo tai mali ai fa ila o le ta otto mai ele tau no palo tel fon fitala i o tau lang sila te fa vai ai sa ili lo se fon fitala i per melen sa no ai te ili tu la sta se te nere mawat so me lo se fon fitala i vole li tua sai fa e se to fina vole fa vai fi di me stanga te no tau le in paula no nang fa le lo fali fa ngol kono fa tonton ai le te palota ile te a fin por kik mali e wa pe o le sina tu le ia fi o me fa tu le fi me tu malo e fa la tu tonu ma palota tu la fono pe taria pe te no e o le pio le sina tu langa te mai tawina ngal balman ile te mi le fela fo ia hisu ia fa pole o le mount foi le ia po le ale
I se te mia vanoa mo le fonga talai lava ia, a walo nei tu malo e whaali e se whingana whaali o lona i tu malo a o nofo ele de fo le fonga talai. Ia, o te whasiri vau ia, nā whasiri, Ei. O lea lau o watu leo, reno malo me le palota, o watu whilwhili mai au, tangata wheno malo, lea whenua se lau palota. Tangata nāna whilwhili au le tu malo, te alu e whaitonga whai o lea tunu. Ai te ua watu whapati, mal portiki o mai sile sa o ke ro ke fon fetalai ia o la kula la ke ro ke fon fetalai ele ko se le o tu malo ia ai te vele le ka lo kwa e me la la o fon fetalai nga fa u me le ka ngo e me nga ai fa lo ngo ko le o me nga va sa la la me la su la la pai da e mana ia foi le tūlanga le wa iai. Tala no atu se manu. Ia. A wha pia e mana mi alor tu to tasi e fong telai e le te palot. Si e fai whātu whina wha bai. Ia. Ko se constitutional appointment. E ma whau le fong telai e pawanga langa lo pili inga whinga whono. E le alu fui mea pati whau whai. Awa o tātou fong telai e fai. E wha me tu to tasi i dinga winga le whanfon. E a fai ko kono hon por kala me fa per tu pati va va ya ke va ko la a wo fon ki tala io io na so de le skala wo ko fa au de po kala so le la ko piko e ala le mo su el pati va va pati le le skala sa wo le pa ia e pe ko na bis fon ki tala ye le a pis pati va fai o nga nga va ko la sarir fa nga Mali la fa ia tonu talo sia o la sila ia le pa le menu le tatu tu a wale anga i luma ia wale wa sila fia le leila va o le vai tau le ni se le o to i lilo a se mea i la lo e pe tupu nei ia e sa nei ia i lunga o penga te fa ilang mai lo uma ai a faila o le fa le tonu le tula fono pito sili o na tawe tonu le tatu tu o le tatu fa vai o lona winga o le memo mwana tau na fai ia ai se tātou tāli ia po le asa whiringa lo le whiunga le tamaita i pāle mia a whai ele i o le mata upu nā o le afo o le avi sea i o le whungu tala i mai lona no fō i le mutanga aluenga o leo leo ia ta ilo i engal ma le mana ma sou whiringa lo ai ka koanga i lo e whilitalo le tupe wale ai sia mangu o ut ia se manu le nana whaasawa tua e leo se mata upu golfa pe a me se tangi leo leo ia wai le se ngai o inga se tula whoro le whai al talai pe pale pale mene i le vao le tua te mai te pale mia mal ka pe neta mai tua ngai voi le whapo ko ino le kono le na umatu ne yamat ai o mta upu vore le ave le pau tonga lo ye sidi ave se me whamasina ma vole e mai e se whamatalanga i le tūlanga le ave se o whamatalai ben whai o na whakina wala me vong talai dalo whawa le ai mo se me mwhai nga ave se sit whamatalai ia pe ana tal no to le mai le unga le va pe whamatalai tūlanga le na palo ta le ua o man via le tūlanga ko sa ia ile na ngo ina le tau nga ma wal no ba tau suoro palo ta e pe me palo ta le whamatalai ia ona vai le ka ko ia su ka ko fongo de dua ba so no na ima fa uma tala tupe ma fa uma ni pa inga ko so menis fa pure malo va te ola usiri bolia ngal wala man e nga fatia e Samoa i le temi nei ma le tūlanga o ia le tau o le soifuanga o na whaia se pālo ta whaavave a olu mara ia le pālo tele le tausanga fu. Ia e bāri e le mutau pule le whailo le pālo wa tātou tō fo ia i tua le amatanga mai o le tūlanga fo i sa ia nai wheke na inga i le loto i whale o le pati whai o lo tūnei le fo ia le mtau pōna mafua mai tonu o le loto i whale o le pūlenga le malo ma le pati whai ia le nā dua i le aua o e se aile si maenga lau a pewa wa tū mai le si pito ia e pewa wa tū tia i o i le si maenga le ia i le kāpeneta le whafo ingo tonu whai ma tātou malo a whai lau i ese nau au ta inga ina ia whatino ia se si whai ngā whiwhiringa wawe ia lo watari tunga e moni lau tajonuma e moni ere whininga lo le tamai tei pāremia o le pāremene whai ere mta upu na o lona winga o le loma le tātou tala le tupe a whapea vatu le tala le tupe o ise fuafuanga whapea la uli malei tu totele e whai se si tau whainga na ia whato i lalo e tala le tupe ma fo ilo e whai le palo tala i titi ia tu langa na e whatino la tau wow le awa mai fo fina ngalo tu le pa fero ina ni ba ya so ma tustala o la tu wa ye le fa se me na tu fa pe afu no mela la ye wa a fe se palo ta fo ile le fato ila loi
ia tara tutu ia fu no mele sai no mela ai fu la es fu valu le I ja tu la pa mare tu ngai nos fu le sunga la oli malai tu to tele le ha tu tu le tu sa mo tas se fu le male I tma se fa mia ma fu le fa tu pa penet ia ele mo wasinu mela wa afaile ma cha ti bo te tona lusu fik ia na una tele no tu se mo e tre no mai se fa lo sa fa matinas ia le foi mata wa tu nga ruanga komsino pa lo te ia malona officer to ele se tele no mo tu malo ele yo se foi no mele se la wa fu tanga to mo ne le stala o va nga ho ia tong sin sila mo ia ina ia to tele ni se foi fi nga pe nga ta tu fo il palo le tulanga ia na ile fina mai ina ia pa fai don palo tele ti ale sa o mai ale fina nga na tanga tu la pa ta tu fo ia fai sna pilach ele ko na mai fina ngaro na ina tem ia ole kene me ia sa ma tu tele no ile tu no ton fatino ele ko fo ile palo ka kon fatino me ia le wa ia le o me fo fina ngaro na le wala au sia fu le fred pano ia le me tele tu ele foi tu tu la fono foi na palo to sina la tu tom foi na lesa por palo também fa for tu nota ia me to fa foi ni tu malo ia na vai na do ia nei tu malo te fa foi ia no na tu malo tu na ia le fa tino tu langa na wa tu fa tino le te wa fianga le so ele el par bene ai fa ile la tu wa fa palo te no vinga la le a tu go to sa i mai ale mai alinga do sa for le tu ma lo fonga ile dik vango la ulingal mana ia ni te iwa le mautinol tatu tu uia le tulanga fo e pio na ia le ta fa sol dik vango la o le mai al tatu ta po to lunga ba yeso finagalo ia ma fa ma ta fiele ta filo ingele so o mai al fa msidonga o le manuia le tamu fia to le vango fa le chapi pi te tai mo su te tai sei to mai lo finagalo ile ungol fa msidonga Yo, fam sinonga le sa ave le tai masu tai ta upul palo tolo va tolo no pasi ai te no fa va o do li mai fam sinonga mai e fa uno no le palo tai le fom futalai la do fino sa le tono palo tolo fom futalai ai futa palo ta ba fa petusa ya le wa mai fa uno fam sinonga la lo yo ye no le fa va le sai do le fam sinonga fu ye fino le ya se me fa pe mai a me le fa palo tele le fong futalai on tau tolola ia le tulang on palo tal fong futalai o le sino fo fa tau di on parlemene o se sui fa pule le fil mai le tu malo ai na ma fo on fil mai ia sui fa pule tu malo e o mai fa ton fa yo le tuno ai a fa le se palo tal fong futalai ia no vino wa no ia le ia tau tana tan fil ai o le ngua le o ia o la e ma fa na palo tal fong futalai ia mawalo ia nei tu ngor fa va do di malena ta fi se polo ina ono winga o le walo ia fa tu la fono mo le antona nga fa te telengal wal bana mo le tanto li poti le divang le o le maseria o tanto ufisile fa e temi fa pe nei ia o no mta po le foto mo mai ia o nei unga o le mo le telenga fa te tele e lo on sai fo ia lo pu ili pa ia mal mano le tanto tru ia mai so fi ngalo mo le to lo ngai le tanto ufisile fa inga le so ia ma fa Ia, le na, mua whaafonga Samoa I le tulanga sa o iai ia le whaamsinonga. Malma ta upo le fionga le whongftalai. E pei whaelo tala atu I le hasona nafi, ma le nei vai aso atoa. Ia whapena fo I le vai aso uatua nai. Sa iai lava I to tonu o le whaavai. Ia le mata upo le nei ai le I wha o ngā ina. Le anga sa le mana o mia. Ioi, tātou tala noa atili le mata upo le nā. I se teimi o mua. Ai, o le aso le rafi. Sa maua I le amanoa. Au te whaatala no I nai le fionga I le teitai. Au le kalesia sistak. Po le kalesia. O le asofitu. O le tuto tasi. Samoa. Ioi. O le fionga ia alai moana. Pastor Willie Papu. Se itali mai le kalesia. I le tulanga o lo tua I ai. Matau leanga ina lona tamali anga. Ai meise ona pisinisi maana atinae. Ia maana nono ngā tupe na whaia ile whalapa putonga o le nupi wha. Ia nasa au tau whafonga iai.
i le tulanga sa tau mawhai atu ai. Ua mai alare mātala noanga ma le fionga. I le teitei whono. Le teitei whono o le nupi wha. Le fionga pole sunga le pali tele tawita mo ala pa noa. Le ala o le atali le ekalesia e tawala mai i lana teitai mo latu teitei sihi a wao i le ekalesia atoa i Samoa New Zealand ma le lalolangi atoa. Le fionga ya alai moana Pastor Willie Papu usi le mai moa ma le sila sila. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know. O fatalo fatu ma le ava tele ma le whaalalo le whaafonga tāpuai. Ai mai se fo i o le sila mai moa a Samoa i so se tafa o le raulangi. Ia o le nei fo i tai au fou e pe o le folfolatu ma whailo le fongatia. I se teimu o sola i lunga o le pola. O te mua no fata moa o le asofitu po le sistak le dei tai au o se anganga fia tele ma le anganga whaftai o tali wala au le sunga i le tei tai nei la tai au ia moli tuai lo faanga ia ma ofo lo fatu foi ma fata lo fa i le ufionga le tei tai au le kalesia asofitu tuto tasi sa mo malo so i fun via i le sunga alai moana Pastor Willie Papu. Malo foi le se foi la sunga savea faftai foi le avano um fai na mai il nei tu o tato maftanga se fal foi le tu no isina ma totali tu so me lo vesi ai ma fa de tonu ai in ma fa ni si totali Iena. Ole ta uona na o nei tai au Samoa. Ole vi inga si i le tu ma le faftai lo na lo fo mo na nga le fo le fa tonu ina le fa tala loanga awa ele oni ava noa au moa ai pete yane o le fa msino nga mi tonu le tua natural justice o le fitau ina tu wa inga le fa vaia ma upu so na la lafo e longa o pega to fai langi mi se fo io fa sa la longa ia wa ta uleanga ina ile tamali anga o le ekalesia e mai so le fionga le ile te tai au au le ekalesia le ngate Samoa a o le langi atoa o mai le fionga lo mania la va faftai lo famile le le tua faftai foi lo mania le sunga mane mal to proclama wa tele te mita te felo ai ya le ngate sitseni o Samoa o toi fa foi mai sa fa ngai no fo ile maoto le tua male tapo inga nei tatu te si taulanga ai ile tua ma e mo mori fo ile fa tai ya on o le tau mawhainga le tafa tolu mai so le fono fo tua o le maftanga faife au sofa tas ya fa pe fo i ia le Pacific Leaders Forum fa fitai le nava henga sa tatu awai moi la tai la foi la nona o mau e na maftanga ua le pose lilo e fasalonga ma me o lo tua ina i le kalesia i le taimi ma le taimi ona mafua mai o le maftanga fai pea i le vano nofo le kalesia ma le fala puputonga Samoa po le Samoa National Provident Fund mai o manatu ai o le whamomoe lavo le nei por kalama e apa tu fo i le ekalesia ina ia whamanino fo i lau tau pito la au e manino ai fo i le mai moa ma le sila le tunu ma lana whaafonga anga o le mea moni whamata wala ngā tau ea ona te tau o le tali mai le ekalesia ma whaamalama lau tau pito la au o te loa o se amanoa tāua nei wa tele ro teimi
na o tala whea I lava. Ia ai le sewa no e watu sina mātou tali e tu sa o lea tu langa. Ole lave tasi o lo tupu. Pe iwa avea tātou lotu. Ma mea wa wheese e sia iai ma whalea ngai lesi. Pa te ole mea mo ia ele maliu se lotu mo se si o tātou na o Yesu Keriso na maliu. Ana whaila o mei e tu mai I se lotu ala tau ia e whaleanga mai. Foi ele tai la foi ela to isi mea. Ia e peitai ona o tilo a tangata I la so nei lana lotu. Ia na whaleanga I fuale o lisi lotu. Ai tu sa o mata to o la tau mwhai le kalesia ia tina ia se mea mo lumana I o la tonga luanga ia. Whapena foi la mātou ia sa whainga tāle tau whainga mai e o nei tangata whātau ia ke povi po ai ngoa ia o pai e whātau lea o tele. E o tele foi tala e whai ai. Ia ona mana tuloa lea o le kalesia ma le fono au. O la o tele mea maututu a le kalesia. E a pe a whaongai ia mea e se kiu ai le lone whai makole aro. Ai whau se pisinisi. Ina ia mawhaina fisosoani le. Mātou foi ngā luenga. Nā pei o mele ana mafuaina whai lea mea o tele asset. Ia o la lawe whātau mei le o tele na I alo ma whanau. Nā dira. O ai tolu lava mawhito I tolu ele wa ai o mea tō tino le kalesia, o ana pisinisi, o ati nae, matulanga whapena ai se komiti whafoe la tō te tanga insilsila I ati nae a le kalesia. O le kalesia, pe e tolu ona levels. O le level mo mua lava e ta o le level al komiti au. O komiti au lea, e tolu e o lo teitaia. Pe o au teitai fono, ai elo na whailau tusi, ia e whailang tiu tupe. Ia, o la tūla ia ai eni me tūla e talanoa. O na ko lole o fono a level o na lua. O level o na lua la o teitai matanga ruenga. Ia tunu umai e ai le kalesia, pe o Amerika, Australia, Samoa, tutuila, Hawaii. Ia, o lo ia la matanga ruenga e lua sfun ma le lua matanga ruenga. Ia, ola tu teitai la I level o na lua le e fono. Ma pasia ia me fai. Pe foi la al prokalama lea e fai nei. Ia, nei ei leo le whamoemoena la tam fai sisi au wala. Wa laval tamau ai ngai mea tau aseta. Ai whanga aseta mal polonga nai whanau le wal tele tau whatau na mea suai se mea tina e ngā ruenga. Ia pēl mea na mafua ai lea. Nā dira. Lea la wa e sau no le tūlanga o le whaturu. Langa ina o puleanga. O lo iai lava le komiti whafoe la tū te whafoe ina ma silsila I pisinisi a tina e whapena foi ia a seta le kalesia. O ai le pule muli a watu le whatununga o le a whatino mata o pule. Ai o au lai e le aiana pe o le teitaia ia le ngā luenga o le o sila tina I le fast fulu tausanga o whafoina mai ngā luenga. O le tei whātausanga ia mawhail pālota lau tele tangata malawa e usufono. Nga whiri ai, po ai ale a teitaia le kalesia mo le si whātausanga. Ia ua nei po le whasul, tolu nei whasul whātausanga. E fuli al pālota ia te au. Ia o te mantau fo ia ui le tua pe a whiwhilia. Te ei se whina ngalo. Ia au te sia le o te tonu lavau ia. A whai e fuli le pālota au au. Ia te au alo mi o le whina ngalo na le tua. E le umalo teimi o lo ngai pea. Ia e whinau fo ia nisi. Awa te tau whai fuana pālota. Ia whai te le ai o le pālota e tau mai ea te au.
toe filfilia o ele tua mo le fatu sana a le se palota o te le te ia se lotu ele mafaina o te ia au no ma se mea o te loai o fina ngalo le o le tua o te ia foi o te lo foi la a fail palota sao o lona winga e ia le a o le tua so san mai a te au le Mangi. Wena e Le lau o manino le lei Samoa e lau whaafonga ma le tapo inga. O le whai unga muli muli. E whaatino e le fionga le teita i awao le kalesia i Samoa ma le lalolangi atoa. A whai e mai a se whai unga e le whaatino ina o se whaatulangana. E alanga tau ona sila fia e tangata lotu uma o le kalesia ia se whai unga ua whaatino. o le mea ana le fai e uma loa le fono wa e fono ai masina uma ia level ia lua o le komiti o le tolu ia mtaitai mtanga lua ni sfulua ele mfaina le longoina le kalesia ele anga o ai sapala inga le tupe fai nei mea o le kalesia ia e longo la le kalesia malato lo foi ia o le tele lava o teimi ngā fono e whai. E umai le pālota pe nā sto tolu to wha e whatu iese. E wai te au ana i einisi o te mantuali si fono. No fie lo apo o ele to tolu to wha le nā e. Ia au whai nau tinga. O si au a wha nau. O le la wahafo ia la tolu o walu so i whafo. Ia o mano i se tai sesi. Ia ai pe se i o nau te lo ai. E le se si o ala fina ngalo le tua te ia ngalo ena ia le la o mai ai le so ia tula mai foi ia tula ngai va mal malo ni si le so ia tula ia sta sfefa o te fa sang tau mai ia le o finga tai ia peta e te tono po le ale vanu le ale maunga e le a le tua le te le la foi langa wena le tua. O le masua ma i whawhopo o le liki mai o whaamitalanga e winga i le maftanga ale e kalesia a sofitu tuto tasi male matanga wenga ale malo por fala putonga o le Samoa National Provident Fund whapupu o le lupi wha. O iei se masau salonga o le e kalesia i se tangata wa liki mai ai po seisio le kalesia a o po o sesi fo i o le matanga alwenga lupi wha. La se taltonunga o lo iai lau whionga le teitai. O te loa, ia tangata la tō ai pula, tangata ia malona langona, malona manatu. Ai, ua lewa na sau ngā ruenga, ua i loa tangata mata tau i le tua. Pea whai e sesi se mea, e toi whasang tau ai i ngā ruenga. Ai, e le te tonulo mafo fau. E iai sesi sa ofisingia foi al tūlanga le i whainifo lo ia sa tā ua. Leanga i el mato whainifo. Ia tau tino mai e le uso i le te whai i se me whapea. Ia ai tau whalungo i e whamtala. O tanga te foi e le lo lotu. Al siri lana whawhea nei lo e ni tangata nā mea. I al mafuanga la na ut whea tuai. Whamalia numpi wha ole a sula tau. Ole nau ole nganga. Ia ali ali maile me sa o mali mea mea tonu. Ia mali sanga whai umi o nei mea e whai nei. Aro whaftai. O stasi nao vasili sa o manatu tui nātu i lau whionga le teita i au au le kalesia. Le asa ngai o inga le kalesia. Wa a apa i ana lo ia. Ina ia whatu langa o se whainga wha solitu la fono. Le liki mai o nei wha mtalanga i tua patino i lau whionga ma le kalesia ma le nupi wha. Wa iai se talitununga po se mawhauwhaunga ina ia awe le mata au pulitu la fono. Wa whatunuia le matou lo ia ino. O lo ia lo ia le kalesia ia i Samoa peitai o lo whaia si pisi tele lo ia. O lo ia i lan manatu i teimi nei. E te tau ana whiwhiria seisi lo ia. Me whaintu tasi lo teimi le. I le tūlanga lea.
le anga te le a faina o le kalesia. Si o pisinisi e te fuafua le me maua ma le me lusi, ia na faile o le fitfilinga mon manuia o company. A le kalesia, e le se pisinisi, e whalango i le langona o tangata. Ia a langona le fiela, wale se fohai. Ia noti leo le kalesia. Ia pe o le tūlanga na o leo mafuai e le whape o le mana i tupu po le a ia whasa o mawhamanino i te tonu a le kalesia. Ia whape fo i le e o lo whaiti o mai. E le eise nganga o le kalesia e fia su en tupe i le mea i le ai. Ai o le a whaino i bato i le tu langa whaftai le tua i le taupuro kalama o lo fia i lon mea moni. Ia a oisi o la to ia na whaleanga lava whaleanga au no mali lo po le alsa o le mea ia. A lila. Ila u whionga le li te tai o le kalesia o au i le larulangi a tō ma Samoa. O le ngata e na a apa i le whaolaina o nganga o tangata. Ai ua whaatino fo i isi a tina e whafuatu o le tua oilea. E fe soani ai i le tūlanga o le soifua wha le tino. O le asau sila i le tā ua mene le ngata le soifua wha le nganga. Ai ua a apa fo i nai pisi nisi manai a tina e fe soani ai i le e kalesia ma le soifua lau tele wha le tangata le soifua ngane. E whapea i le langona lea. Pea le fio ai tua e whaetu tangata. Ia e manuia ma e maona ma le lei. Ai lei se mea vea i ai. Ia o le pepelo na mea. Ia ona i ai leo le teltunonga o le kalisia. E le nganta i le atina e moliola e whawawau. Ai e ma whaina tango lima le kalisia. E fisoso ani ai i ona tangata. A tō fo i maltele o tangata mawhatia. Ia a o lau ma whaina au ona i ai. Le kalesia i le tūlanga. Ia me se ali teime nei. Pe lao Samoa ia sa le ni homeless i Samoa i la aso. Ia a o laua i foi homeless i Samoa ia. Boni la. Ia ele whapela e na o se silotu po se stangata te tau foi le kalesia na psosoani nai ni tangata. Ia whawhena psosoani ai leo lava foi se me iona lima psosoani ai iona tangata. Ia le la wala ina na uia le tūlanga lea. Nalo. Lau whionga te tai o le kalesia. O le asau sila i le loto i whale o le kalesia malona whaatulanga ina. Ota oto i langa tonu ma manuia ma toa fi maria me uma. Ele ngata le soifua whale nganga. E mese i au tau pisinisi mātinae. O te tonu a le kalesia ia. Ia ia nai ngalu ma mea le se kalesia le whapena. Ai ele o le kalesia i se level e ve besi ai te tonu o le ngaluenga. O le mele tupu. Pa te ele o le manino tis pa i el teime o le unga. O le taua ma au o le pomisa le mele fai. Ia pela o le mafuangana le umafora amatai masina o iuni. La whangale TV1 lea Samoa. E avele le whiau i whapeltania. I mwhaina malama laulangi. Pei anto fia ele tua le nu o Israelu. I whiana inga tuai mo kanana whalalo nei. Pei na fo into fia ele tua le laulangi atoa. Tangata uma laulangi. Ina ia mawhai ona la tau talia Yesu Kiriso. Ele se fatu tuanga la se lotu. Ia mai Yesu Kiriso. E vea mahala e tasi al whautanga. Ia e wila nei pisinisi ma mea o mea e atina e al fatu ato le kalesia. O le whiau na whitwhilia ai la to ele atua. O le na whiau e mo tangata uma. A whaitaulu e whalingam tau pues whawalfa mai le upo le atua. Angilu na whale lo nu ue i o tu o ese mai Papelonia. O ailo na nu. Lo na nu lai tausi le sa, lo na nu lai le lalolangi atoa. Ese atua. Ai o ese mai.
ai ustai le tua. Nila. O le kalesia na le tua. O le lalo langi atua. Mawhana o te whiwhia tele iswhewhiau lea o Billy Graham. Billy Graham ele se asofitu. Ai, a whanongo e lau ngā Billy Graham. E sau ia wau mai e tangata uputu. E sui el sa pati o le tua. Al sa pati ai o le tua le asofitu mai la mtanga. Oi nis tangata I whawha atu o le kalesia. O lo fai le kalesia tuto tasi o le asofitu Samoa mo lato fili wala iona mafua le tele o isi fo itua inga le whawaya ma fai mai le kalesia ma tulangolo ipis nisi mana atina. Ia o tele ta ua fua au le lau tele o tangata ia sa o loto al tangata ia. A vai foi e pea o na po Yesu o lona ia anu. O na ia tangata ia a whai mai e Yesu. E so o hao tō ta mao ti Apollo. O le pepelo ai ama la mtanga ma le whape na foi o tō. Ia a o whai whi au pole au whareseo. Mai o tō papa e mai pe o papa e o tō ngā mau whafo. A o tōnu e le hanga whai aloto. Ia o le mea le tupu i teime, a le futo i tupu I le so. Ina e aleina tele le vevesi whape nei. Ia. E mawhai e sau noa e tusa mo le fōai ma le mea lofa le kalesia na tu ina atu le sunga la uli ma le baenga e tō lua se fulu. Pe ua ma I te ai le tele o mea. Ua sau noa ai le teitai o le tua ngai. Whapea e le whamaoni e pepelo lea whainga ua whai ma tua I ai. E te pi o I lea ngai o inga ua whatino. O lea sau noa ngā alau fionga. A o le nganga fo ina whatino e fōa ide. Well, o le mālo ia, o le porkiki. Ai, o le fono le ana whai e le kalisia, ai le tūlai mai mea ia. Na whiwhia o laua ia e le whale fono o le HRPP ia. Awa sa matou sosani fo I mea na mana o ai le HRPP ia. E o ai le whai sa o le o tuilepa. Na ve fo il matou mea lofa. Ia I loa le whapito so matou lofa I se lotu poni. Ai, o laua ia le latou whale e whai ala tau fono. Ia na ele le manatu. Ele lei. Ai whai statou mea. E se whai e fo se whale ole. O le fast ia. Ia, ai te I matou. O tūla I mai le vevesi lea na vevesi. Ia, na fono leo le ekalesia. Ai ele manatu. A whai e toi taofi I mea pe ave seisi mea ai tu seisi mea. Wa au ai la matou por kiki le whai. Pauan matou wa ai ia. Ele ai ele o le mea na whai e fua I ele. Na whai a mamai lumo le tua se ipso swani. I se whale whai ai le mautu I ele whasia. Ia le alana wha mautu ai. Ai ele I mana ole I kalisia e involve I polkiki. Ai ole mea na whai ai le iftula I mai mea ia. Ia ole mea la na wha tau no. Ai sa umi fultei me o whiala wha I ai tu. Ia ai na fuli a ele I tule tasi. Tātou te sui aloha. Wa au tātou I polkiki le whai el maaloa. Ia, ai toi pe polkiki, ai whai tātou whai unga na whai mamai luma o le tuala e. Sila I tātou mea na whai. O tele le fsoswani le kalesia isi vai. Le whaua sao noa lau fionga le teita I au au le kalesia sfitu to tas Samoa. Sao tō fsoswani fo I atu le epa mlana vai. Ele ngata fo le nā o le fo I e atangia mai sa whai lau tō fsoswani. Ile ngase o le misela le teimi na matua sa sao ai whaafi le fo I ngase. Ile rua vā lava ia matule e pa o le teitai o le malone na voi teimi mo le teitai le tua ngai. O le a se sao no. O i se teimi o lua tala loa ma wha soa pe i se mea o lua fe ese a i wa mafua i o na wha pea. Ua manatu wha pito lau fionga le kale I le teitai o le kalesia. O te alofa I atu I le epa. Mai sa tau e a tau ele lona tula I mai lona taimi
ona o tūlanga nei, whai maila na saunoanga. O le mele ese el sapati. O le atau si atua Samoa sapati las frei le tau le sa. Tau si uma me lua. Tau e lo loto, o le tangata e le whapito i se lotu. E tu ai ai le saulo tonga i le tunu. Fili al tangata ia po fefi alo tu ai. Sa tu foi lai lago malo si a te ai me mana mi ai. Pe foi la lana falsa ia. Na ve el man tu foi me alo foi tau tu ai. Ele fa pitole alo fole kalisi se kalisia. Po se pa ki. Ona ola we la tu fale foi la tu me le sa pipi. Ia ai se sina so ani le si tu ina ia. Pa le ngi ai la tu me fai ia. Ia le ala valana tu mau ai ala ngona ai na o fure tu ina e lango na le si tu ai mai ala tu o la lo le sol ia ono tangi le mo ia na te le lo ole tu ole u fasang tau ai ole tu ala na te avese ia ai ole pole na no tau talai le ia ole fe au na mai le ang pa ia tau o fu tia lo malo ma ua masangia o tu inati a me time persia ia o me time persia o me tai e vai e mawalalo le tu o lona fatu sa le tu spa e valanga o lona winga e tu le mai me tai e tai e le tu vai le sa tai le tai e ta liu le me tai te me tanielu a o ku le sa le al persia ai umane il taua ele ai wa malo kulesa au kulesa se lau lima sful tau sanga ele whanau mai ai folfola ele tua mantau o tanga te ngo ia kulesa e tula i mani whai tu ila loina Papelonia lea lana ma whai tula i mai kulesa ia faulo ia le malu o le tua i Jerusalema ia lau alo le tulanga le taua ia le whaafonga mai le tunu waile ngata le whaaletino le mātalanoanga ma le fionga le teitai ma le sunga le whaafenga ingo le kalesia Samoa tuto tas ai olo o watu e fo i na manai whaataita inga o sa vali le tuspa i ma le fionga pa ia le tua metaphoric comparison e peona e valo ia le whapa uina o le whainga malo tu le palewa wa sa lo iai ai i le teimi le nei sa u Samoa sa u whatal noina fo le teitei whono o le nupi wha sa momoli mai ona lo whaanga momomo onga le lei o le wha ua lato whaasanga e su tangata nei lato te whaia le melea o le wha masua mai o wha mtalanga e patino i le e kalesia wha pia fo le kon kalate sa u tau seinia male nupi fa o mai a se tama pisi nisi le kalesia o saunga le mu bata otre langa tonu male lei ina i awane popole le to tele o tangata ele ai se la e silfia le ele sunga panoa o e na sina tama i beale i Samoa ala e o ai Samoa ia ele fa ngal tele o isi a se tala ia ele ale kalesia ai a fai ese me fale ton ele ngante Samoa America Australia New Zealand o te loa ela tala por afa piliona se tale kalisia ele se me fingantala ele kalisia na fai le mele antu tongi mai fa foi ele le hotel e loa la pano ele se me pole foi il va no fielo poi ale ma foi nei mea se i fasao ma malama tangata ele ni mea fa pito pe se si tuna fai to soli ele tu la fono ele ai no va tai ole ua fai foi le ta talanoanga ai e lo taltununga e ta ua foi la saunoanga le malu le kalesia ma tangata lotu ina ia toa fila mu ia ma toa fo le tai o nei popole vale i tulanga o meolo o al watu le ala la tulunga le upenga ta fai langi
ia ma fa ia ai le tamali anga o le kalesia sau noa fa la I au wata ngata lotu le kalesia ia o te loa I le ekalesia ia na amata mai e le amatanga na o ina la tō o le taua le tātou te ui ai o au uma le poinsa e whasang tau le pumonia le tua Pitai, o lo soifua le atua le langi, o ia na te la vai le kalesia le. Ia, se o mai se atal nei a, ina o tula I mai le kalesia nei, o inena tai to ina le sfai fiau. Ia o sa mola na ia ina sfai fiau, sa ni liu mai le kalesia tele. Ai, a pal pa o tava le Samoa, e kol mai ne, wat se tupe fai, ele se tupe. Ia, o tila mai lo fa tu le le kai se va tu ele ma fai ile system le na sawai ona ola le kalisia ya le lan fa tu la ngai lo system le mo le atina e le kalisia I matanga le na malawa ya onei la ile so ya pe anu fa tu o tamau ai ngai I aseta ya na no fa tau aseta ya fa tu le wol taimi ya sanga tu I fenei aseta wala tamaileli au sao fa nga aseta long mai tu ai fai pisinisi ya pela al mele Samoa o le pilot program mal fa mo ai ni leva manuia ya o tau fa ya lu malo ya e tanga lena la wa ele ai ase e kalisia la langi mai America e tai Australia fa pe elenia ne metotino ai o tūlanga na o ia te mau ai ngai metu ai e motiva ele cash ma lo fa ta o wala wa ta o le TV ta si le la ta wa ve o wa si la o le fa ta wa fa I o tanga te mai mo le radio Samoa mala na televise e o va le miliona ia tanga ta se o mai pe ia fa mo se le o la me le fa nga ia le ta a nga wenga le ia la fu ta po mai il telenga ia mo le fa nga wenga le radio Samoa ia sa le o se mau o one ia va pe foi le ta po nga le fionga le te fono le fono fo tu malu Samoa fa fi te tile la voi lo fionga le te tai manino au fala ma le fa fonga mai ma male kalesia o de o la tu langona ma le loto I aseta ma me mo le kalesia ia o le dai fa pena o la tu winga ma fe ave I tala se e fa le anga I te mali anga o le sunga le fa fe ngai le ta ia wa le kalesia ma lo la tu va ma le nupi fama le sunga le pari. They are well over the capacity to service their loan. The assets is amazing. More than almost $500 million in assets. Yeah, ole na. Ole saunanga muli lau fionga le te tai. Ta tau mawai e mai whalwala. Ali. Yeah, Paul mea te mna moli atu o ua lofa. Tai. Alofa tele atu ia ila tau lofa sosani mai. Yeah. Alofa foi le nganga le tua I o lo fasang tau maanga le anga mai. Ele ai na talo mo la tau. A le nganga tasi ia whialo fani le atunu. Maua le nganga tasi sa ili le tua. A e oti nā nei, pe miliona fiau tupe e te alua na o lima. A le me taua ia sauni mo mo tātou mo le langi mo le ola e whawau. A e o se upa pe e so matua nganga le fia ele pauan me manao ia whasao se mea ma ia manino e nei tatia ia mea ai maua ele tunu le nganga o le whalfani ia alo tau sia fo tātou malo ia ia maua se file mu ia mal whama mo e au mai ele tua le tali ia whalofa le tua whamalia o mātou mua ele TV1 ia pe o ia na shareholding a mato ia mena wala ina mo ia na fa tai fo ile tu le falo tu ne e se la auto ia le radio Samoa ia wale le na lo fa tai a tu e fo se temi fa ni se fe tu inga a Samoa e la fa fonga mal sila mai ole
o le whaiunga le nama le tāwalunga o le whaatalanuanga ma le fionga i le tai au au le kalesia. A sofitu tuto tasi Samoa, ele ngata i Samoa, New Zealand nei malalangi atoa. O mawai, ia le malama anga o le mata aupu e winga i le vao le kalesia ma le lupi wha. Mahana aseta, o ana business, mahana atina, ele te whia sisi iai. Leo sau no atu ia le fionga le teitai. Fa manino ai le vaenga. Manuia lau whaafunga mai. Ia, whapena fo i tūte ma Faiva le nei aso. Ia, pe a o se teimia ngā ngai foi o Faiva. Ia ma le tātou tānoa ama i le asto nai. Le a tau sa vea le nei. Ia, whapea fo i le fionga ia ala i moana Pastor Willie Papu. O le teitai o le sistak i le raulangi a tōsoi fōa. Ia le nā Samoa, o autou whaafonga, o autou sila mio, ia i le tūlanga Samoa, i le amanoa e whaatala noa ai. Ia le teitai hao ao le kalesia so fitu tuto tasi Samoa i le larulangi atoa. O le tāua tele o le foi vaenga, o le manino ai o le pito la aua le kalesia e peo na tātou tala noa ai. E re ngata na whaaleanga i e tui le epa le nei te tai longa. O le te tai whaaleanganga. O le au taua le atua. O tau si sila iai. Whai mai. O le atua na ave e sea le whainga maloa tui le epa. Mau te loa ai la. O le wingale na o laero lo iai nei. La le meo lo tupu nei sa noa le fionga i le te tai. Ia le moana papu Willie vai, a Willie. O le taua ma au a po ale au pongi sa lea o lo o whaia nei ma whaasanga tau mai le kalesia. Ona te sau ele i tua malesi koutal toina. Pea mai, e nao o lava na tupu ia Yesu. O lona lava nu, ma whai mai ei le tala le tuspa ia. Tau te so o umalava, iau tau wau ngā tamā, ma la tau wā mionga whaati a polo, ma le pongi sā. E matua matautia. Aso tai au, ia wha umatuai, ia le vaenga le nā, o le talanoanga ma le fionga, i le tai au le kalesia. Le fionga ia alai moana, Willie Papu, mai mo mai, ia le lua se fulu wafe mun tupu, o tangata o le kalesia mai Samoa, New Zealand nei, ia whapena fo i Australia, Amerika, Hawaii, maisia tunu o lalulangi. Lua se fulu ma le lua, matanga luenga SS. Te lele ta mau a inga, ole e kalesia. Silia ma le tasi, ia po le afa piliona foi. Ayo, e ma tau tia. E le ngata no wa apa le kalesia, e le soifua fa le nganga o ona te ngata lotu. A ua fa pena foi ona li liu. E fe so soani i le soifuanga fa le tino, e tausi e le tino. Awa, lala o ngā e fafanga i le nganga o le tangata lotu. Ai a fia ai, ma fia maua se me mapu masulu fai ai. Ai e te lea wātua i ai se me ai, po o se me lava labai. E sau no Papu Willie, ia Willie Papu. O le matua pepelo au le nā mea ua fai. Io, lumai te lofo i le li ia te lea lofo i lo uso a tangata. Tele le sona ta ua o maua mai i. Ia le foi lau o fai mai. Ia o ngai o inga leo leo. Male o le tu la fono. Se isa ili ai, ia la foi o le nofo nofo le le ele sunga le pari i la tau pi fa. Pe na fa pe i. Ma fa pe fea. Ona masua mai i fafo. Ia whamatalanga patino. These are privately owned information pertaining to
the gospel of Sistak and the church of Sistak, between them, and a legal binding contract with Samoa's National Provident Fund. Leise tula fono o iai, e whapema iai a whai o se kale e mawhai o nā. Whaise no ngā tupe. Ile nupi pā. A o le tō whafo i sa iai i le fionga le te fono le sunga le pari i panoa. Ina ia mawhai. O na tui nā tula ava noa e le ngata i tangata tai tō tasi whai sa whanga. O le nupi wha. Ai whapea rafo i tangata. Ma wha la putonga e pei o le ekalesia le Sistak. Awa o ono tangata fo o tangata lo lotu o lo whaia fo i le lato wasinga i le tutongi ina fo i o lato arwenga i le atunu ma fe so so dia i tamao a inga o Samoa. Aso dai au, ta tala la i le tatu leina. Pe a wha mai atuai le isi vai ngol talanoanga ma le fionga i le li tai. Ai o maua le nganga whaafitai. O le toa ma le toa fo i, o le fatu ma le loto. O le fionga i le li tai po le sunga le li whaife au. Ia alai moana Pastor Willie Papu. E tali mai ai i la uwhaatala ula. Ai i lona fo i tali tanunga. O le musmusunga fo i lea lea nganga po ia i hate ia. Tala noa ma le i atua sa vea. Talia lea manoa. E le mwhai una nofo ai te itai o le ekalesia. Ai le se i whaia se tala. Wha manino le lato pito la au. Ona file mbua i lea o a nganga o tangata. Awa o isi me tula i mai i. Ia. O le fe ese ai. Ma le fe vai ai. Ia o i la tau le whaia le tutu wafi e wha lea ngai le te tai. Ma wha vā i le whonga tia. I le vā o le te tai ma le ekalesia. O se me siri onda ino i ai le atua. Io, o le wha ma sofa, ma le talepe, o le vāno nofo, o le whanau o le tua. Ese le tā ua i o vaenga, lea ua mai la vele. O le tala le nana whai le toina. Whātustusa e atu le epa ma le malo Persia. Ma le tangata na whanau mai e na te whaato i laloina tu lepa. Me umana le na saunona i le whaiwhau. Whatustusa i le kalesia, le whaato i laloina o Papelonia. Ioe, whamaia. Oute, whaato i laloina lo malo. Ia leo whamaia ia. O le tala le nā. I le la unga le toi ina. Dau te mana tuola. Na whai ai ina ua malosi tele. Ia le tau whaaleanga o tulepa. Nana whai elo ia. Tulepa. O le atua na te ave ese lau whai ngā malo. Ia. Mamai o le saunuanga le li whai whia. O le whai unga na whaia e le ngana pūlenga o ma le nātou komiti whafoe. Ono le musmusunga le nganga pa ia i ate ia. E alolo whatu i le sunga le lauli ma le fast. Lo tau sa ili se whasosoani. E whaatu wai se whale mapu iai ma malu i le whale. O le maota e pei o le maota i petesa sa whaifo iai le whasosoani ale. A le whaifeau. Fai foi malava sosani ile maota tapua i le kalesia tu le epa katoliko i siusenga. Nena fia mai ana le la ile mata upu lea. O le avea e tu le epa o eka e se fulu ma le lima
ale nupi whanua, sfulma lima eka. E whai eile lulu o whai longa o le sua ngā tupe atu le e pa mō le whalsa. A o avea le nā mapule le sunga i le pari i tawita pānoa moala o le nupi wha. A le utoi fo i atu nei toi pule ai lava i lona tūlanga wha teitei whono. Nea la na whai atu le. O, whea la le tupe whata woi mene. Ai tā ua whape tu lepa. Se i umana se i le lulu. Ia, ele i umana se i lulu, ai tuli e tu lepa, ia. Ia se toi ina o pari. Tap tia fo ia mea. Ia, le na lau waila ia le pānoa. Po le sunga le pari tele. O mea na ngau. I le vai tau o tu le. Pana o mea ngau. Ngau le Samoa Airways. Le va lele. Ngau le malai va lele i ti avea. Ngau i le fausia le fale pui pui i tanu malala. Ngau i le fausia le maketi. Lea na whaia i sa le longa. Ngau i le fausia le wafu lea na whaia fo i sa le longa. Ngau i le fale fo lea na fausia le fale tu tonu o le salasi. Ia, le nala. E la le vanga le si o tau na o walanga SA ia tu la fono la tau ia i nei i sila. E se fo i tu la fono lo lima teite i nai ia Samoa. Le na. Ia, whape fo i ma le wafu i sa titoa. O le taupula le na. Lea e o mai le taimile nei. E lei i loa lava. E le vaenga leo o le whaalawi lo ina le Serious Fraud Office. Ia po o lau vaenga fu leo o le forensic audit. Forensic audit. Ia se teimi tau, ia le whaawau fu ila ia leo le tātou mata aupu. Ia manisi fu i vaenga. E ono au maia ia se fina ngalo o lea tunu. Ia ai mo le temi nei, o leo wato e luas fulma 5 minute. O na tā leo le itu la fitu. O le sunga ia sau se ufanua o ia le na. O le au tau mafuta ia pe a o atu i le nā taimi. Olo ia ile lo whaanga leo lo o momoli bai i le sunga ia Kelly. Whamai Kelly ni te ule maua ia sona awa noa tai au. E whamanuia tua i siona tina. O lo o nofo mau i New South Wales. Ia o se talia e swafa ia sieni tau mai alo sita. Ia au whawonfonga mai le nā tina po nisi la tau te i lo le tina le nā. Ia o whamlianga le nā e matu sian tama ia Kelly. O lo o nofo maalala mba papa au i au kilani nei. Ma whapea mai ai sa vea whamamole. O lo tina e le misi lana polo kalambe lea. O lau polo kalambe le ngā Gagaifo Faiva ia male tano awa ia stonai. A whafonga mai sieni tau mai alo. Ia, o lo alofa te le atu ia si au tama po stasi o walolo. Nofo i au kilani nei, whamri atu le asu tina i ate oe. Malotou a inga le sunga ia Kelly. Ia, le nā. Ia, a bea fo nei lau, mo mori atu ai alo whaanga ma whaamrianga, mo onga le lei. Ia te uto uma o lo tātou tina. Samoa uma, ia me se foi sio mātou tina. So alo leulua ia li i whaapale mata o le alofa la vea. Ia o lo whaanangolongo matapua i mai i Samoa. Ia le nā wā watu lau wā. Ai lau te loi lope talatai au ia le tātou Pacific Easy Money Transfer. O le nā watu lau code, e te savali ai pe o le mea masani. I vai a so uma. O lau tōna i malau me alofa le nā. O le Mother's Day.
Ia whapera fo I tina malawa o le tātou ainga I mota. Tina o tātou ainga I New Zealand nei, Australia, Hawaii, Amerika, a whea lava o iai ia tina mata mai tai o le tātou ainga. Ia whamri atu. Tina o le tātou ainga ia malo I tu malo o le ainga I le tai. Whamri atu le atua I le asa nei, arsi e tele ni e tau pine lo e maua. I mau tonu foi. Ia o le anga I atu ia le asa. E tā o oto ma whaatalitali le lei mai. Ia whaalalata atu I le ngātai whale. Ia e hosi e le taulanga. O le tau mawhitanga matali ngā sua. O le aso sā. Mō tina. E whapenale. E pēno o whamatalafo ia mātou whai ngā nofo e le suafale a taua. Ai nau mai ai a sa te tele lava e tolu. Ma tā oto I ngātai. O lātou loa le lei. O I lātou o le a whai ei le ava. O le whafo tupu. O le suafale a taua ma le tangawai. Mena. Meo tala tuu. Ana mua. Ma tū maanga ma winga whapea. A lea nuku ma lea nuku ma lei tū malo ma lei tū malo. E ese le tāua. E mamalu. Ma mamana. Whatalofa I o tātou ainga. I nā I tina mātutua. Wale o toi whiwa. Nā nofo lava le whale ma mata le TV ma lote le telefoni. Ia matala noa ai. Ia manuia tele le aso tina ia te uktou. Manuia atu I le tina o le tātou ainga, le fionga ia fuatino whamele e sera a via I matautu le whanga. A pena fo I le fionga le swafa ia le malu tauma oe o le tua fine ia moana ia mauta umalawa tina fo I le tātou ainga I le nā I tulangi I Samoa. Tina o le kalesia a Yesu Keriso lau pa iwa asong taima le tātou warota o le lia hona talo fatu ia te utou tina ia manuia le whamna tuina o lau tau waso I le asana ia meise tina umo e kalesia ese I le atunu uma le tapu inga to tele tina o lo usufono I le fontele malua e ni sifo I o usufono I piula, maisi e kalesia. Tina o le kalesia sofitu o le toa fio mai, tina o le kalesia Samoa tuto tasi. Ia, o e kalesia umale utale no atuai, e maise fo I tina o le kalesia katoliko, Samoa. Le o toi pose lilu, I le whafongfonga le tunuu o le so, ia le nā uwhai ei upu I e masani una whai. E na ua maua. Ia le tai o le kalesia. Katoliko Roma. I le lalulangi atoa. Habe mas babama. We have a pope. Ia ma o le tai o le kalesia. Wa whaingoa ina nei I le swafa Pope Leo the 14th. Ono sfulma le iwa tau sanga o lona soifua. Whanau mo soifua ne I tu malo Southern Chicago City. Whabaile tala ale au vaenga whaasa le laulea. Wa sui e ma le tatalo. Whamai. O se aso fia lea bo Chicago, o le tasile nei atunu e tele ai le mea ola fo lea, o le pea, tele I le pea, ma le tele fo lao au ta alo Chicago, e whaingo Chicago football team, American football, NFL,
Chicago Bears, o se au malos, ia o lato au foi lea baseball, ia o whaingoa o le Chicago Cubs. Au le ngā mua la o le kātinali nei Cardinal Robert Prevost. Ele iai le ingoa o le kātinali le feelinga. Ioi, ele iai le ingoa le feelinga. A o lea lava, na pālota iai le se lau tolus fulu o kātinale uma, i le kolisio kātinale, the College of Cardinals. O landa ngā ruanga mō muala, se iau o lava i na ua whauu mā ngā i loa a veo se whaiwhi au, po o se whelela, ia po o se epikopo fo i o le kalesia, po se epikopo. O se ri whai a onga. Ma o lana ulua i la unga i le aso ana le la. Ina ua wa aia le asu pae fo i lea o le asu mama o sau i whaf. Wai loa ai, ua maua le teitai filifilia o le ekalesia le laulangi atoa, ma o se teimi mua fo i lea i le tala whaasalopito. O le atunu tele o le malo Amerika. O le malo tele, ua filifilia mai ai. Se li i teitai, ma ua whaingoa ina ai le swafa lea. Pope Leo the 14th, mai o ia lea. O le pope, ma le whaiwhe au, ma le teitai lona lua se lau onos ful ma le fitu lea. I le amata mainga o le tala whaasolopito, o le whaapa ia ina o se pope Paulo, o se pope ale ekalesia katoliko. 267th Pope, the first to be born and selected from the United States of America. Born and raised in the southern city of Chicago in the United States. His real name was Cardinal Robert Prevost, and a teacher by profession. Manatu ale tala lo tina. Ile whaia o ngā walae o mai le teimili nei la balusfulu lima tausanga ala e whaia o ngā asia mātou tina. There is no greater calling than to be called a teacher. E nei seisi wala au ngai siri atu. Nei lo seisi lava wala au ngā. Nei loo le wala au wina o oe e te aoa o atu ma a veo se whaia onga. It all stayed with me. O le nā peise ala ngā upu, le nā po se upu poto. E nofo pēr lava mau. I le tele o tausanga, a o loi titi a o whalongo i le tala nā lo matua. Ngā lala whalana. Tina whaia o ngā uma, so se tina lava. O lana matawha i oi mua lava le nā. Totono le ainga. O lea o ina o ia, e ia la wamawawa ai lona tina, i lona fo i tina na whanau mai ai. Na te lo ai, whai tiu te whaale tina, na te lo ai tausi se pepe. A ke lo ai alofa i se pepe. Ma fatu le titi o se ainga. Ia lo ki ngāla, ia lena. E te loa fo i e ita mawhasi se pepe. Ia lena, talo whai. Whamuri atu la so tina ia tō umalawa. Ia, anga le leile tua maua le file mu. Awana i tula i maini pe fea pe o le mea lena matala no atuai ma le fionga i le li satindi. La tatu o tase pese. Tase pese. Whamanui atuai i a te oe. Ile nei fwoi vaenga o le tautua ina ua toe 5 minute o na tālea o le i tu la e fitu.
taimi e luti e tina nisi taimi te taula malama te leilo e lola vai uinga e taimi o le mautonu ma fau to fasanga tonu o tuana ini le leoni fa ale tonu o fele monio le lo fa o upui le sa olo tonga o a o tua tune be umo e tutu yo nei langona e le se polena o fai e fa pena o tatonu ai lauta te fa foi i te le mana yo matua e le sa utama o fai e fa pena fasile ngata a popula na mata o lava leai se puina ai ole malu ole ainga si o tomata e pa e si o talima what's a musuile pa ile sasa te leilo na mafuanga se lo sai fanua o fulizua o fele monia le lava o puile saulu tonga o tu nei me uma ua e tu yo nei langona e le se ponga o fai e fa pena o tatunu ai lauta te fa foi i te limona yo matua e le o se utama o fai e fa pena fasile ngata a popula na mata o lava Ave se inga longa malosi e ke le o iloa mai wa kere ke po kere koe moe e ke le o iloa mai se o oilo fa moe moe e o oi mama mawaru lunga ngā ua e karu karu oi oi aringe o ngā ua o liri a suenga oi sau e alu le lala ngale ma kua fai amu le lima au au lava koe kilo kilo mai o leo ki seki e mi i o male whakari mai se i o kakalo ia ni ua lo mai mai Liuta ale boto e fetale loto Liuta ale vale pule leti apolo Ele se pona o fai e fa pena o tatonu ai lauta te fa foi i te limona yo matua ele o se utama o fai e fa pena fasile ngata a popula na mata E o le nā, tau walunga tuwaile tātou por kalame le soa. O tai au, o le a tātou tā ngofi e loa e vase, ma mai oa ma pena le whai unga o le whai masinonga lea na whaia i le mata upu o le whongwhitalai o na ua lai titi le tātou taimi. O na outou tali tonu wai lea, i le tā ua tele o le tui nātu o sa vaenga o le tū la fono. Sa iai pe ina ia vaenga ai le i faa o ngā ina mua. Le ese senga e pe ona au faa matalatu. Tauta sila iai. E manu ma lo le whongwhitalai lana whina unga langa o lo iai le vaenga o le tula fono faa vai. E loa ai mamana ia lea ia te tau. A lona i tū ma lo matangata pālota na tau wala mai ai lona ulu fale le palemene. O lana pālota mua la le na whai. O le pālota wha suius fono o le palemene.
ai le o se palota le fonga ftelai. E se senga nā le mea. In fact, wa mua tau I loa. Sa o walo ia le manu malo le fonga ftelai I la sua nafi matalatu o nafi ma o tau tala pea lava pea I le nei mata upu. Ma o fai atu. Fea la o e sulu ai ulu o la wali ia tamaiti whaalia lia fo I le na o matau langi. Ma so e tupe I le mamalu. O le tofi o le fonga ftelai. O lona no foe mamana mamala. Fai tau fua moa e lei fofoa. Wane. Wale ropo feo sulu solo I ulu ma. O mata o masiasi ma le mata ngā. I le meo le fia papai ai. Usi mai lau mai moa malau. Sila I le aso atai au. Se I vase ma pena pena. Le valo anga le nana o watu. Ma ta ua tuai. Iwa se fulma le iwa, tesi ma le iwa. That's the mai mea wa peni e tautou ese o se vai ngā mea. Just a fraction. O lau tautou tonu iai. O lea mai ele unga al whaamsinonga. Ma le whaamsinosili. The Supreme Court and the Chief Justice saw it exactly what I saw and what I said and predicted to you for the outcome of this case. For the Speaker of Parliament, whaftai le tua, wa moe le lei, ma tō wha le lei, mai I le saunronga lava ia le whiunga le whangwhtalai. Sa e loi le toa ma le whi mali e o, lana whautanga, a lana wha tō wha la inga. What now? Le whasilin la o le porkalame fo le atamaiti. What's now? Oh. Ia le nā, hei sau e whaise tau whale i tu ho, i le nei a whiawhi. Ai, alo le lei mai le aso atai au, o le mea tā ua, le u tau whaafonga I le talanoanga, fo I ma le whionga I le teitai, au le kale si aso fitu. Ia, ma le tūlanga, o iai I le lātou matau, po le toa ia. Wa tele mea, tele aseta, tele le tamau a inga, ai loto leanga I fo I maista ngata, o au o le ti apolo, o lo tau ma le kalesia, e leo ni upu le whionga ia ale moana. Whatalofa atu I le tamaitai ia Queen Poto. Tole a fo, awai atu se paanga fo ia le siu fongo Samoa. Ia, ma lol malanga manuia I lau lato I le taimi, le lato I le ea, le lato I le ala. I le taunu mai I lau whanome ele o aukilani nei. Ia, moli atu I fo ia lo whaanga ma whaurianga. Ia, momo onga le leiba I le whionga le teitei whono. O le whono fau tua ma malu o Samoa le whionga le tō li. Tō whilau Ted Stanley ma le whaletua. Ia sina. Ia ma siu tau ai ngāli. Ia whapena fo I le whafonga mai le whionga. I le whasina ia to le whoa ai ono. Le au pepe tele whawhisi, malana tāpua inga mai Samoa. La tātou o tale pesele whamanuia atua I te utou malawa tina. Po whea ko ke ka mimilo iai. Tau te fo I mai ai Samoa pe te alu I Amerika, alu I Afrika, alu I Apangi sainga te utou mai e la le lei tele lava ia ta mai tai matina Samoa. Le pesele ale atou sa vea mo oe. Whamanuia atua I, de nei e fiafi. Ia o fou watu, ka laiko mea lofa o le aso tina. Well, folks, that's it from me. Thank you so much for your company. I look forward to having, to be with you tomorrow at the Tano Ava, right here, the same place at the same time, 12 midday Saturday tomorrow, the 10th. But now look after yourselves and take care. And soifua ma ia manuia. Aua, uata, fa'atasi.